Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. I say yo pese atu mafamatala no mutamofi ele mafaya upuna famatala Uanu berata sifo ioe ile Pacifica La usamoa La usamoa Paamua uwale atua Oia olo ufaamai Ao mai kipua uanga Faamalo situ maupea O te alofa iate oela usamoa Nema fai o nanamu Maupea o te alofa iate oela usamoa La usamoa La usamoa Paamua muale atua o ia ola ufaavae Ao mai ni pua puanga You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afia maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena i mono tu wa esato, siaki mua mua o pepe balanga i da malai vane de tele. Ona e anga ine ilo tuto wavandi, o lo o yai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai roi le security. Ona e ulu whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava nona mātua fi. Le whale olo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te mato. E te se ei le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomu a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua a e luaso mara lima ta la mo whanau i lalo sa furu lima watu sang. E paulava le mea te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga pupua o ta pena i lau whainga mlanga. E sili lava lau ainga monu, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassie Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem.
Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Soifua manue malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lawyer Samoa I nei mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. O le Oz Pacific Funerals na whaawaina le tasi le awhi iwa se lau I wha Sydney, whaamauina o le lua I au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaawaina I Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sultau sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa il whaafoina o le au unanga, ma o matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga nua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila mwhai tau māla malama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi masina mua. Mana tua nei le tautua le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha maa avenga. Mo le whaongaina o le ta. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then,
Step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Palava and welcome. Keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, 685. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice.
Ia, I lea ma fo I ma le whaaloalo le mi ngāo e te tauai o te whiwhi e whaatalofa ma whaafei loai. Ia ma uwha malo atu le nei aso ka fua, aso lua se fulu o le masina o Aberila. Lua fi lua se fulu ma leono, ma lo a fua, ma lo ua maua, anga le lei o le tātou tapa au sili le langi. Ia ua ma whaifoi o na te mailo soi fua. Ia mai se o lo nei o la vai wa tātou luma fisira sila fai. Pe au magaru o le ea. Ia I le tautua whaau au o le tautua whaifai pea. O le au nanga lau Blue TV ma le porokalame o le tauta iae. Tā o le wha, ia fiafi. O aso ko fua maaso lua, misa fua aso tofi. Swinga fua ua iai. Ia le fua itaimi le tātou tautua ma le au nanga. O te fia wha malo, o te fia fua ia wha talofa ma o wha tu lima. O mai o he le nei aso. O mai... ia le tausinga le tua I lau soifua ma le ola. O e maua ea le fia a o solonga le lei mea uma. Ia I tutono le ainga, ia me se foi o vaenga o lo e ngalue ma tautuai. Ia a o solonga le lei foi tūlanga o le whanau, ia me se foi o e o lo o tau au mau. Ia me se o whamulianga le lingi mai o lo tātou matai le langi. Ma lo le ono sai, ma lo le pale. Ia, fia le loto ma le anganga e wha au le tautua le dei fo iaso. Wa ua mai atu le weekend. Sa pale fia ngai fo I le totele o Samoa I so se tafo le lalo langi ma sauni ngā lotu le aso na fia bese mātou le nei tū langi wa langa o Amerika. Ia o le lato waso sale nei. Ia ma Hawaii, me se fo Amerika Samoa. A o tātou lava ia I New Zealand, au se Italia, o Samoa, o le Pasifika. Ma nisi o atunu o lo tātou teimi ma tau whaatasi. Ia o le ua tō I tua polima ua mai a fo I le weekend. Lava singa sa fia ngai ma lo tātou atunu. Ia o nisi sa fia ngai ma mafutanga, o nisi sa fia ngai ma sairi ngā seleni, o nisi sa fia ngai ma taalonga, o nisi sa fia ngai ma whaalave lave. Ia o nisi fo I sa wha mawai atu ma e pele ma mamae le loto, o nisi fo I sa whaini fia o aso fia. Tūlanga o aso soifua ma aso whanau, o a lava vaenga whapena. Ia, moni a tātou te mga vai wheta ia I ese I tūlanga o le. Soifuanga ma me tutupu ia e awhai tasi ma lai tasi le maunga iolo le alofa ma le tai tama lo tātou matai le langi ia whaita alofa le nā o le whaafei loai o tau sā ma o tau whai ngā o pa ia fo I mamalu ia amata mai le me oso ane ai le la I whiti uta I manua se ia pa ia whale alupo o le whaatau si o le motu tele I sala whai ngoto I ai le la ia ele ia se sa ele fo ise pa ia ma se mamalu ele ma fai ona to e suia I sa fa madalanga vai wa tu mau e o lava I le fa vau ia o sa mo le tu tofi ai tawia ina o fa nga ina le suafa o lo wali ma lo fa o lo Yesu Keriso o te fa ta lofa ma o wo fo lo fa tuai fa ma lo atu fa fita yatu ma lo le soifua manuia. Ia, tātou walu le amatanga o le fo I vai aso I le tele o mea sa tutupu whaaftai fo I le atua. So le, o le mea malia ia mako se whakura ukala. O le weekend I ona tua sa lapata ia ia matou wa inga malolosi o le wha o i fo I le ngor kaku a wha. Wa ngalo fo ia o le ngor o le kaku a wha. Vai anu e po ia. Ai pe ele I kaurulu inga le savili ma ke kele makangi ya matou le weekend I ona tua. A o le weekend la le nei. Sole, ona makua savili hali ona mako kere kodi ona matua. E sili atu fai ngā le weekend ngai ilo le weekend le sa matou whaatalitali ai le awha. O whapea, pone me ea ngā le awha le pe ele saufu ili le aso ngā lolo mai sau ai fia kenge mamafa pe fa se kenge vai anu ai pe fia kenge mamafa we pe fa ka ka milo o fa longo tu sole fa malamo ma tu fa le tu lu fa le so na fi io sole wa matana o be le o ka ma kanga mai fa o ngaki o le io le tau matanga fa malama vo le savili male fa pe o vaianga ya fa tai le lo fo le tu ia o le e mo ia I nei swinga masavili
va solo lava ma tau pi tau fa ma tau mai le tele o taimi mi ai le o sui ai lava le tu mau o le fia i le o sui ai le odi i le tua pe o tala le tu sia sapa kuka mai pe le fua mai le vine o le mati o le olive pe le ai se povi le fale povi io e le suia ia lo fia i le ali e se lo fia i upu wa upu nei ai longa i se sa mo ma fainga faia upu e sa la utala e ile si ainga e nga nga va ai kwa even na pe ko se la ka la le account o la pe o le oso ko ma wa lunga ma le fiva rumatika e fa penga e te ia le u fa isa ki nga le ainga pakia paka ala ya le tupe ele va pe fu le wa empty la ya ai tu so le va ai ele se la uta la le va ai le lu se la u matua lu se furu sendea ai longa la e ia se ta tu sa mo e mafainga faia kala le asa pakuka pele fua mai le vinge o le maki e le ingi fua o le olive pele se povi o se oki o se mamoe i le pa mamoe fa mai e tu maua lo fia i le li au ka koula nga lua kua wale se ka pisi wale a ko ya ka pisi o ka pisi nga koko nga lua kua wa ye isumur melengi wa lua tu ai umaku ava me ava ai le alo le lo vale ia langa fa penar so ifuanga e fengo fieta tu tala no ia fionga le tua e se fengang fa kingo ia e tau fo i manai nā tangata i nā fo i ona pō. Perofeta, apostolo, talo whai ala tō, ia fo i la tau ia i teimi fo i la tau tau mo whai ana ola ina fionga le tō wai le whaingo fie. Ia, o le mea lana ese ai, o aso ia. Sa sava vali whaatasi malea tua to tele. To mai o le afi whaangi uku, o le au whaangi uku, o mea uma whapena, o tamatama i lima. O le afi le la o mea uma fa pena na va ai le mamalu o le tua ma fa ilonga ai o te milane o le se e faisi fa nga ka so fuanga o ka ko yai wa le o ko yai mangisi o ko ka ia ngai me o afi fa ngi ku o le o ko yai sa valinga o ko ka inga ngi ya o fa ngi ku po ngi kama alima kama idima kusi mai lungo ngi me o sava vali lava tatou ile fa tua we are no longer walk by sight, but by faith. Lono winga o le whaatua tua lava. Tātou te sāva vali ai le aso ma le aso. Ia, whaatalo whaamarosi fo i mo tātou whioi o le tala le lei au na le tua, e le tau mate le lau ngaino le upo le tua le aso na nafi. Te le fo i nia nganga, ia na liliu tele ni nganga salamo tele ni nganga keke ai o le ese nganga o ngi po e ye le sia nganga nga fa alongo kwa ile la unga fa mai o voi ka fiola o ure wala unga mai o le tangata le leila e fa alongo ma fai anga or kala ngar kus pa ia e fa ya kur kala amu ia le manava na e whanau wa Yesu. Mai amu ia sua susu na e susu wai. Ai whabeire kali le makai, ai whabeire kali a Yesu. I le tangata lea. Ai sili atu o na manuia le whaalongo mawhai. Wai. Wingala la te tala. E iei tangata e kaki aku le loku akala ala ngomarwhiwhi au wha peoro ka mawhau whau. Oh, isa, o au. E iai fo i kangaka le waka ua. E iai fo i kangaka le ua so fo i ka ura whaiwhi au o au rea. Ala e la unga maianga i whaiwhi au ia. Pau fo i ore me ua ave e le tua le upu e whekaui. Pe ore tala le tusi e salamo. E nate laulau mai le mea e ai e tatau ma le aso. Vai. Le ala ua kako aku. O le ua laulau mai mea ai e kakau mo kako. Whale anganga. Ai va ai le ko mumu aresi ai vai fa au
ya ele ro foi la uma mako ai ngor mako ko ela sia sa foi le mo ke ro ku ala nga ela ole me ai ko ngwar nga ela ula o musuia ele atua ela mai longa nga pa ia o musuia si fai fe lau ole me ai nga ole me ai ko nga mo mi er fingele ole fe ka kala ia ole me ai ko ngwale ale mo mi er ka malo leli ole fa mo walunga ia lau ole me ai nga fe kawi ma leli ole makwa lau va vale ole fai kala vale ia fa tu va pena la lau mai a makanga lau mai ele tangata la ala va mai ele fe awale tuela sa ava ai le fiki mana ngofo ele e fa penga le nga ko ngua ava ira ke ru haru foi fe au foi ko mer frekua ma e mau ke ngoa fo yo frekua le fo musu fe au langa ngo lo nga ma ko fe pasia ya vai le me wa mamao ya ro ma fo ke ro langa ma ko fe pasia ya i luma e ole TAP alenga afa pe finga ko fu mai fa for TAP ai eva ai se kanga ko ka le sia la ma alo ai au ka fa shopping center ke ya le wa mai ke lo la oi ele ai fo ya se si o simi fo ile wa ole ola ngai fa penga ole ola masaro salo ole o tasile me o tele na fa le ngai na le va o tangata tasile la ngono le me o lo ola masaro salo valia tasile me o fa le ngai na le va le e ke lo le me ko pu mai le me o le ola masaro salo e tupu mai ai le me tau ole fai ole masenga ma le va matangata yes wa fo ye ke masalo salo loa o nga ke ia lea wa e fa mai fe kaui mar kai me ke kofu ko ai ala e ma alo e kanga ka le me le ke le nga e masalo salo ke ia lo fo mai le ai o ia kong o le rungali ile la ngol rungali ile ke ra ku do ai pasi ai ko fa kai ngange ala nga fesi urungari e vakusila kama yeri fare ma inga ya u ka fa kau fa yer fa longor kama gi ke le fa long awa makua im ki ya yu ma ya o nga me power mele wa fa ai ole urungari ile ole ola mansalo salo tasi le winga fa ati apollo wa de tauna ve ese matatu ai afa pe fo wa ela ngonga e o e wa sause upo le tu ke fa ya kwa wasoia o la o mausa le mele la kana moia o mama i roa nga o kongi la nga ruenga nga yai o le kele o kaimi kusa nga ko kongi ya kofu ko kongo le papu alu umar ko kongi nga ai papu wenga le leima singi omi au tu fa toa u ya ha ke kofu roi kongo nga vai le ye malele afa yo o saka me mama nga kai mi do karango afa o saka me mama ma wa mai ro kokongi o vai aso pe iva se lau pe varu se lau po le alava nga koko malele nga ngoko ele nga kanga le so kasi ro ke fa ko ele so pe kofu ai kokongo se e male alu e fe kaui mai si au fe fo ele fe ro ka kifa gula e mola ka ai kifa mai fo ikama fe ele vanga kalomi o e fe nga ka mo ele kifa mai ai vai le se vai le nga lava ko nga ele nga lava le vai e se le masa ke le yo lo spend bele ole pia ele mo ma umai la vanga le fa yan ngi kai mi e po le alo ai pauale ole me ke faia makanga ile ola ai ur ngaka ya ele marmala mai o to ye le ingu ai marmala mai kanga ka la ingu sa ingu alo ingu pe po ai de kanga ka di ma ur so fuanga ngi nga e fa ngi vanga au kala fa ma au kali ngai singa pia ai va ai la ina masa la le ruinga le ko fa yak o mea ia sa fia ile o langa pe o mai ia fa ale soifuanga ale kai mi fo ilango ka sa fa ye ka yo ka fa longo le upole atua ese la fa fe au le la ko kiri vainga
e ili si fai au e pe tu au lafo e ili si fai au e milimili e ili si fai au e fai mali e ili si fai au ai e fai si fai au e le fa ngale au ai fa ngale au mangkuana nga o nga yo tu spa ia le karango mai ia fio nga le tu e a nga e o e fa tonu e fa poto e la le si fai au fia ia nga le o teach ale teacher ai discipline lo e musu le si fai au discipline ia kanga ka le upo le tu la nga e musu e ke va se nga male ko yo mai ia makulang fa penga ke wa le alu lunga peleki le alu lunga sfurua i le alu lunga si me penga tu sala kasila ia kanga ka olai lo ku ai ola e mama i pea e lo loku a mama ya le ma o le fa sa usili o le lefia ko ilalo o tangata fo inei o te tautino atu a e musu o ele faife au e ke lau nga sao i ele upu ale kua e koe kili ai o iau mai ia e ka penga le leilau sunga nga le faife au e koe whaasasanga aku mai ia oi yes keiro e kai peia le mea whaale anganga lea e peia whaale anganga o mea kau ke whaia whaale kingo fo ko va inga i fo mai fo ngai e fo mai fo sa mo to fa fo ngai nei e inga ingi so fo mai ka ula se o mo ko la ve ve ila ko vai la au ma la to vai e oi e ke le fa ma so ro ko la ve si ro ma ko la ve ko inga yanga fo a to mai foi la le fa le nganga e ke milia lo le fa ku a me ke min a ngoro pole tu e ia fio ngale tu e fa le make sense lau fai ka fa mai langa tele isa au mai le file mu o so me le pelu ma a fio ngale tu langa le upu le tu e fa ka ma ai o le pelu e fa ka ma ai ngai ku no winga a fa ku sai me ia e li fa ku sa la je me fo ngale e ke le ai nga fa ku sa fa mo le sa mala va o le sa mala e nguki e le papa o le pelu e fa ka ma ai ka ko o le afi ya elisi se fia musa lima esa elisi se fia maram le ya se uso ya manguki alose Domenico kamaia ele wala nga elisi fa kusa le afionga le dofo mai o le sua susu ele suia ya no mo winga kamba foi le nga mo le pepe sua susu miki a ku inga la ia ku vasa e revisi o komengi o lose o ko kele lo ia e le ao nga ia ile apala ngor sua susu kama ia ale o sa mala o le pelu ma ai kele ola e ma fuala to foi mela utala ia ele fa maro si au ka ko to ia eva ko fa se uplifting foi ngale ma se spiritual thoughts mo ka ko a si sirang hela le kaimingi ala unga mai foi au ia ka ika la unga mai foi au ke lo la ukala fa lo ko la unga foi au ia weta tore ko fiu ke alu ila usau fa ilu ke sau fa ia ko ila lo kaiminga 5 years ago lo kan ngo ko ke fiu ke sau fa ila lo sorry pi fili ke lo ka longa fo ile le tongi o le polo a le man ko dua kanga ka ye le skuli mangu ai tongi o le polo e ke pe ai da fo ka un or ka longa ke ro la fa kusanga ka le mele la unga ai pasa o ya oi ke fiu ke aro fa piki pa aro fa vingi pa fe aro fa pe ya le mo o David tuar kulimang ai ole manga yo le mele ole mau o nga e fa mau la location lo ko ma e fa pe ha ele ku we a o ke vangi e mare so fuanga ngai e fiu po aia pe sau fo se pero feka mai se si pangeka po se si apo skolo po e sau e la e ke sola la nga ma fo sia e ke fa ka ke e le upu ale tu e fa ka ke e fo ile ka ke fikanga ka ke ngofo fika o nga ka ke manga e awangi ku o ka vai vainga ma mela e ulai e manga ya la ka aleluya malaka praise the lord fo ile la unga la kala ngo mai de ai o ro le mele ka ke afia ile ka ke fa ya va ai lo ka fa ari
ai o le taimi na tangofo le leia i lalo makalia le awa inga e lor kai mingi pe yo le askuli mi sumali o ai ala le fai fe au e la unga mai e le ai ma se mea la engofo i fua fikar nga la unga a e loa lai ke a whainga whaal mauala lo to mai whapeange e lea kuwai whawhekai wa e koe whaamangaku e uia waru ese mai mala ua o lau ke sau i Auskaria lau ke aru i Amerika au ke whirifiri au ke whirifiri vai au ai ese mea lelei whakaua o mea whaitailo ua ngā ngai whaamangu ia Yehova whawhekai o le ae whaamangaku mai le upule ia ke au ku uia lo kau mui mui whawhekai le whaamangaku mai le upule ku uia lo loko leanga whawhekai le fuko e whaamangaku mai le mea lea o le maka whaasia sia se le mea lea o le whaikakala lea ae vai whawhekai o lae whaakaulu ae kaulongo longo mea lea o loka lafi ka ke kufa whaamangakunga ka ke whailoku ka ke ka ika o le mafukanga ki ngā maka maa o ka ika le whaila ka fake page ka ke lalaua o mai ponga Ioi, ka ika le karmisa le misil fa mangkunga le so sa a o alu o palau vale yo ki palau vale la fake page maka ukia le tua va o le nganga ka unga ku fai maka ukia o le fa ma lo si na mo tato ka ngalo ya o ka ko te ya ele o ka use e ura ula ngali le o fa ma lo si mo e ma le ku fa ku so se kai mea lau ke aru o sa me fia lo fa longo i launga so se launga e pikopo pa kele o ai lava e fakasa le launga la fa uma toile ai tau te o marolonga o lesto na ina tene Saturday this last Saturday we were at the launching o le tusi Samoa mai Samoa na tanga ruenga wa onga ma le university au Samoa au le sa tau la mo le fanga sa mato ye lai i le mota Samoa si la mai some of the footage le la vatulunga we're going to put some of the this if Carl if you can just start having yes so sa malanga mai le fionga minsta wa onga ai ono ele ke Roma ya ma le e to te vai atu le doctor le fa le matua faiva to fa manino mai Samoa ia doctor ta yao matiu sa ye foi maulolo ta vita o le komisina o le ngana komisina o ngana o commission ngana Samoa le to ina pensiona ia Reverend vaiao e te wati ia matou faatasi foʻi ma le presidente aoao o le fagasa New Zealand atoa fata vaitimu ia e mese foʻi ia o le tofine ia te lei ma le latou ia mese foʻi presidente o le fagasa i nei aukilani ia fiusemo ia ma le toʻatele lava sa moli mauina le talaina o lenei tusi o le tusi ua sai ma le fioga i le tama le malo fe mata palusalue faapolelua ia o le atala sa pu tu faatasi o le ngole tusi faatonu upu o le ngangana Samoa Samoan Monolingo Dictionary o lewa tatala le tatou tusi lea e te maua le mota Samoa I think e lua se lau tala le tau te le lava faaftai se fulu tausanga ova ma se fulu tausanga le tapenanga o le ninga luenga matou feiloa iai lea ma na yo uso fo ya sa matou pele mapua yanga porkiti se uso ya porkiki se uso ya matiu ta yao doctor matiu ta yao ya fa pe fo ila ia maulolo ta vita sunga tu sa mau ya felo i fo ma se uso ya leunga ya o la tu fo lo fa tu ta ya le Center of Pacific Studies Language Studies ya ma to tele oni si sa matou felo o le winga lawa o whaia tuai, o le launga le sunga i le whaafea ngainga le toe ina sa ia whaia le lotu. E whaapea alona, e whaautu le kalatia. O le kalatia e se fulu ma le, e ono alona whai pasuma le whaa. Pe a sa ola uko uma whau ono whai pasuma le whaa. Whamai leo le whaautu ina, whamai. Aiaia se isi mea uke mika mikai. Kala la puskolo paulo, aiai se isi mea ute mita mitai. O te mita mita i le sa taulo o Yesu.
Ya manai ia o le fa'ato fa manino o sunga le tai o sauninga na ia fai ai le tala fa'atusa tusa i le mea sa mimika ai Paulo. Ia o tātou fo ia tātou te mita o no lo tātou ngangana. E ui saunoanga ua tele na matua wha le tonu le ngangana i lunga. E me sea lunga o social media o fia sa au iai. Mōli mawina tau te sirfia nana. E fwoi whaafari pulunga e whaafitai sa mai ele wala audio sia mātua aunga. Tā ua i o le tusi lea. A o le vahenga whaamamafa. O le mita i le sa tauro o ke riso. O fia i le upu whaamamafa. A whaifo i tau te mita i le tātou ngangana. Ia, ua maile tu ua lalo le matanga ruenga wa onga me se fo ta i le komisina o le komisio ngana Samoa fa pe fo le fa urulunga le fangasa. Ma tātou umo le tātou tiu te tau ave ma le matafa yoi. Ia tau solo mua ia i tātou le tātou ngangana. Ia kerengi se mea kuk fa soa ile na vaenga. Tātou maralonga. Foi mai. Fa fila ile a taua. E pe ia fo o le sala mai le mangongi o se kuka Mr. Falai pe a Mr. Falai le Antoni New Zealand. Pe mai el tātou maralonga. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lomita mofiele mafaya upuna famatala Uanu bereta sifo ioe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tu wa ziatu, siaki mua pe balanga I le malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tu ngavandi, o lo o yai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se vai gai matua I maa hofa tele lava lona mātawa fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te mato.
E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so se pulukalame i a mātou wala ata ese. O au mea inu uma ma tau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le aiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. Ko nei whamarianga uma e te maua i le nao le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo sa furu lima tausang. E paulawa le mea e te whaia o le tutongi online o na whaani leo lauri City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga papua o ta pena i lau whai ngamla. E sili lava lau ai ngamon, le whanaiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 6 There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Jebro watile ua joe se furu mare varu minuto de tano le tula lima. Ya ai o tele ya le fa fe lo ai ia sunga le tau bo godfather ya mise masaili po le sa ola tau ba pati ole fo o ngai ya manto ya king falai. Si fatia ni tatu fasi silanga fatia tu tatu no se sia mo la matanga fo tatu proclame ia na fa te ai la ia le ia on tatu fa sa valele o fu fo ngam tatu proclame ne vanga fiafi. Yeah, our first one ole toi fa manatu lava le tatu se singa fu fa manatu no se singa fu amo tatu au kilani. Ya ila so mo uni tu so le so ngafu le maka ila ka le na ile se weekend ole so ngafu ai ole so malo lo le king's birthday. Ile fale Samoa po le mota Samoa i mangele ya taimi masani lava ono ile tayao ya sisi le tatu fua ya mata tatu fa fianga ya pe o le tau le tasi ya wa uma le formality ai tatu weva ya as a fun day ya i le tatu waso atoa ma le tuala ya o to ia fai fale ainga ya ma pisinisi fai fatau ya uma to vaenga fa la wi lo ile aso ya ma wala va no le taimi fole nei te fiso ta ia no mera na tu na tu lunga se lau ta la ile fale ia tolu a free by free tent foile mo oile te fatau fale ainga so se fale ainga barbecue me tau mafa vela ai mo tatou ia merchandise mo me foi fatau ngo ofu o pale me tau lima o la autoto o me umfa pena ia lima sfurta la mo o tau ia fa so tai fa mo mole first come first serve e te vili au te vili mai te fa mo mole vili no mera na utu na tulunga ia mo se avanoa e fa mautu wai so fale ia to tonu le loto an mo ta Samoa ya wai fa tumuria fo il totelo tatu tunu ile fo ya so malolo fa amna tuina tu tasi so tatu tunu le si tatu fa si silanga mo le tu malo si umu le ai ia fale ula ale sa fa inga le tupu ma mapua neia ya tu papa ile futi ma papa ele awa ole to ainga ia o au ole to ainga fo yo ainga tupu mo Samoa ma to te le to sa valia foi le availoa na yu na urua ia sa papa malo ai fua le leo e peyo le upu le moto le tui manua a wai fai ngata lau fa sa songa Samoa o le au mamala ma to te fa tulo watu au nanga tofia le tua ya me se fo e fa tulo watu fo ile pa ia o Samoa mai le tai sa masama le tui manua se ia pa ia le tai ula na fanua mai malai tele se ia pa ia fili mapulitu pa ia fo yo Samoa ele nga fatauli maina ese fa matalanga tulo na lava ai fa bito au nga fare nei fa asire silanga i tupu mai e o Paolo fo i manga fa e malu ai le nei tu malo si umu o lo alalam papa au isini au setalia o le pa ia wasa so mua ma ai ngai lua mari mai tu ma le ai nga sa tu le fale lua o tu la fale fonga o le ala taua uta ile uo ma le fale tonu o se upu mai muri vai mama o to finga o tau nei sini New South Wales le tusi fa alo mai ari tato i tu malo mai Samoa o le ai talo fa alo tu tupu mai e mai se o Paolo mangafa e malu ai le tu malo siumu o lo alalam papa au sini Australia o le a faia le tato fonutanga i le aso sa tolu o me lo afilo sumaleo ile no fanga i pei ona ta ua i lalo o le tuatusi Gregory Hills Community Center ono Kavanagh Street Gregory Hills New South Wales
o le taimi o le tā o le whā i le afiafi. Mana o mia so o tau whingalo i le tusi na au mai Samoa i so tātou i tū malo pelo si o muta lo sia i le alofa o le tua ta ita i atu lo o tau sui fua ma so mātou wola i le aso wa tofa whaafitai se nia a lii ma whaipule o si umu i sini au se talia numera o wha o iwa fitu walulua monisi feso o tainga. Ea o le tātou whaasisilanga tā ua lea mai le tautua le Pacifica Link me le pone au se talia mo a inga uma i Samoa e fia au ina mai ni fua o whaile leanga tu aisa Frozen. I au se talia e pei o tangatalo, tanga ufi, whai, koko Samoa, maisi mea whapena, wha mole mole, wha fiso o tai le fionga i a whaumui nā Ioane, masei, ile o wha o iwa o no tolu, wha tolu tasi, wha fitai, ta ua i o le wha sisilanga nea. Te loe to e develop le iatu li tatu wha sisilanga le ia i se aso ato le neiva yaso. Ai mo a inga ia i Samoa ai ngafo ia i au se talia. Tau te fia mana nao yo tau a inga i Samoa au maini lato Frozen e containers al tatu Pacifica Link. Brisbane, Sydney, ma Melepone. Taua lalo vili numera le utu ina tuilunga. E wha manino atoa ia i le whainga. Ai mai se fo ina le tasi ale pei meni e te whaia. E ona e wha talilo lea e piki e le teime tau nu uai au se talia. Ia numera na utu ina tuilunga monisi o wha mitalanga. O le whaasalaunga o le talanoanga suli mawheoi o le suafa leilua i sa leilua i whale alili. O le aia i watapu o paia sa ngata Samoa wa o le au mamala i le whaasonga ao ma le atu folasa. I le amata mai saua se ia pa ia filima pule tu ni tawiloi manua malo tu lo na lava. O lea whaasino tonu le nei whaasino silanga i ngafa suli mawheoi o le suafa leilua sa leilua i whale alili o lo o awhifio ma papa au i tua fia o Samoa. E tu sa haima le fina ngalo o le ainga mai le whailoa inga lona lua ia o ke topa luafe lua lima. Sa wha moe e toi whailoa ia aperila luafe lua ono ua le taunuu. Ai o le awha taunuu ina le whailoa inga le ainga i le aso se furu ma le fitu o iuni luafe lua sumaleono i le itula e se furu i le taiao. E tatalo atu ma le anganga maualalo tātou toe whaatasi i le neitala noanga i le maota o le ainga i le atu malama i sali lua. O lo le awai le nei whailo inga o le a le whaatalia i ai se finangalo o le a autasi i ai a inga poto. Sainia le nei whaasire silanga e suli o lo ono nofo i le a inga. Ia, tātou fast a inga, ia Las Vegas to e whaamanatu atu o to umalawa e fia i le tātou support le tātou matawhale fast i Vegas. Ia o le tātou tausala nai tila nā e whaia i le aso wharai le luasu ma le wha apelila le vai aso fau. A whole ono i le a fiafianga i se furu le po ka fio lai. O le city ta never sleep ever ia vavi sleep le po. Ia lango le wha moe le fionga le prestene ia la ulu ma le lato lau ma malu. Next one Carl. Ia si wha solo atu nei tātou ia o le si a inga fast. Mata i sautu to tasi Missouri Fast ainga fundraiser. O le aso e whaiai, o le aso lusu malimo a pelila, ia e tatalo atu maleanganga e tumu le whaalalo le fionga le prestene pola te vau. Whaamoe, ia e maise o le lātou komiti mamalu, pa ia e o Samoa, lango sua i le tātou ainga o le Fast i Missouri. Ia a fio mai matala mai au tātou fia, ia i le tātou ainga Missouri ainga fast fundraiser i le aso lusu malima o aperila lua suta la le urufale ai mamafa le tau maftanga o le address na utu ina tuilunga ia fa so ta i le failo tusi ya koleta sao no mera fo utu ina tu ia pola fionga le tai fono ia fa solo beta do San Bernardino County Flag Day to Laimo Samoa o lo tala pea le tātou registrations. Manatua o le whaiunga o Aperila e wha e tapunia ai ia le listala mo tātou au kirikiti lii a mese fōta mai tai. E awheta la le listala le rii a le awalii fitu afe le malo. Fitu se lau tamaitai lima afe le manu malo. Oh my good boy. Ia le listala nei ia awase ava noa ta alo ai lau au tātou fia ai.
ia I fuafuanga a le tula I mo Samoa le latou aso whaamana tuina o sisinga fua. O le tātou matawhale me le pone a inga fast. Whaamana tuatu le whono tele wha le masina I le aso sa luas fulmareono a Barilla whai da viavianga I le Valupo. O le no fuanga I whaiai o Dandenong e whakasa hall, 5 Green Street, Doverton. Ia I le whai le afiafi e tatala ina mo restalafou. Fast Melbourne a inga ID collections, longo inga pike malau ID pa pele I vatua. Afa le whawhai le lotu a matata le 5 whaamautuina le au malanga I Samoa mo le tūto atasi. Sao whanga mua mo le laki Ivas fulu ia ma le tapenanga o le aso whanau o le fast I le aso losu mo le fitu o Unilava. Ia ma whaasolo ai la ia le tau maftanga le afa o leono, ia ma wha mai ai I le ta o le valu wha mole, wha tai le fionga le tai fono, wha au fonu eli panapa, numero tui na tulunga mese foi o le fionga ia sala tasi milo a le fosio pau, numero tui na tulunga. Ma le tātou whaasisilanga lea na au mai se tātou matawhale I takoma, kaka mo si osi karaka inga. Ia, o e vai se osi oe e mea e whai oe a lea make alo lofa ku lava e watu le a tātou le tātou wa matawhale I takoma. Ia, lea Teresa, au ke pole whai aku umame io e Teresa e meso le tātou wa komiti. O le ainga fast au sala night. A fifio mai tātou fia ma pati patia le mātou wha moe o le tau sala family night mo le lango ina o le ainga fast. A sa tōna I rusu mare tolu o le o mei. Ia I leono I la fia nga I sumaritasi le po. Springer Creations, 5 tasi Military Road South Tacoma. Whaafitaitele ma tāwhale Tacoma, Washingtone, sunga represteine komisi Laumata Siolo, Vice President Salah Ausange Mataitusi, o le Treasurer ia Poleteu Oloa o Malama Crichton, Assistant Treasurer o Faasu Leoso, ia ma le Secretary Teresa Suapaia na ufahu. Tore fa pia wela verka ka mo karaka inga o komiki ade la dele. Ya o le tatu fa silanga na, and last but not the least ya o le fa alawi loa le sui o vai mo tolu mo le tatu wa fast ile road show foi o lea ua whaata oto mai ile aso lua sumarelimo a Perila se fulu le taiao e whakasa holi mangiangi ia o le road show a le fionga ia tai o li seu fiti ai masu ia palota mo le ati na e male manuia lau tele o lo tatou tu malo wha mauane lau kalena a yengi au fesili e fia fesili sui kauwa lono winga tauna e o ile aso lu sumarelimo se fulu le taiao e sau whaitono le hol. Ia o tātou whasisilanga rena, ni vanga o le fiafi, whawhiroa ia tu le ataua kaut whara, ai meise le fionga ia whaau whonuu pānapa eli o le sui epikopu, a.k.a. King Falai. Mahalo se fumanuia kaut whara? Ia, se fumanuia rau sunga siaka, kai o ka malanga, ia, po lau sunga hore, kai o le mauka, ia, pape foi whakasimua ka usongai ya King Falai papelo ya kumai ang pakai menang kifia kalau fasamo malor se fumanuia ya se ka fakaro se kalau King kalau sofari le King malor se fumanuia ya lengo ai suya man Mr. Fly the King ya suya fo ya de fo e fakanga vesidi godfather ia se ka mo malor se fumanuia malor malanga manuia ilau fionga fa fonu o polisi li for tatu Javik Island Taste sponsor tatu totayai malor se fumanuia ia e fata no fama fa feilo ia tuile pa ia man mamalo so tatu watunu mai mo fa fonga mai le nitu la le fiafi ala le tatu po kalama masani o le totayai ia po le tatu company o le Blue Wave ia fata lo fatu fo ia ona tutofi le li so se fata fa taulanga o mau le tatu po kalama ni fiafi fa pitoa le tatu fata lo fa ni va ngola fiafi ia ile pulo motor tatu po kalama ni fiafi lau to fa asiata
ia me se fo I fata lo fa pito e se lo fia pe au malanga mai nei o te va ai le ta wo fa pele le ia kofara por sunga le ata o ko mau lo malo si fa fo malo king fala ngai lo esko inga lo sona fa ia mai o ia wala ngai lena ia nga kuka inga fa mai ia fatu le wa e mo wai I wala ngai pe o lo ke va ku pi fa mai wo fa fo inga lo malo si ar kalang mai ke o mai so ko ai o vai pe o ko sa fa ia ka fo la ngonga o fa ngonga inga o vaku ngel po kala mai fa ia o ele ia tau o nga la kala o lo fa ia amma ku wa va ve mai o le fia ia le ia ka o ani wingo to inai pe afu ina tau le fia o ia sa o le upo fo ile pe malua ai via le fainga ninga fai ko ia o le ia ka wa le fo o fai au ka fa wa le ai se kala ko inga pe wa sa o ko ana mas ka ko ia ko nga so pulo mano so fo mama lang mai alo lava maro ole na mai ta watori ole nga esio mai la lo se fe se kala lo fainga malanga walanga ole pe wa matu wa matu tali malo fa fo se ile nei weekend le matanga va yaso ala ngo va ko fai meio a ile lo I Hawke's Bay ole ala ma fu anga fainga malanga fa ftai mo le fa afsidia siata o le fa mo ngal fainga malanga o se tasi fo I vala aulia mai le aso fa nau I ile pito nu foi pole nu sa o la matu tupu mai ai lo o langa fai business I le nu le o flex mia se ka mai ngula ikiki ai le kele fi fianga la ia ke au ia o le mawa foi o ngia vango ka u fa e mafuka ko I makoyo o foi le mesa sa ka wa maka mai le o langa o wa matutua tangata ia na e wala ngoro pule sa ne te wo o ia la ko ma o ia ngai ia la to ia sa to fe me le lo Hawke's Bay na te mo le fa fesi ia wa maka unga ma ko kua ma o so ngai le ia me uma a o se si winga foi le fesi di mai kua ia ke le do po angi si kani kua le fesi di ia tu sa o lo mangu ia le me uma I flex mia o le la pe ke karipong sa mai ya fu le ki o ke ma ma lo fa fetai va ya tu le mana yo na ya tana o me furunga nga tai le o le to wa fufu nga sa fa ila lo ya me se fo le o le tofo o le ala se kala sa wanga e ila lo o tangata na fa ke po ale wa fo ya tu o tangata wa fa ya me teteli ele nga ka o sosi le wa vale wa crazy e tangata ya mare no yo le tu ai ole ala se sangi ya tu tangata ma pe wa sui le la ko va ya we mana ia fa fisia sia tane fiafi te lo ia le vai nga sa tu pula lo sa inisio tatu pa anga masa ni sa meli ya tu fa pe po la fa ka pa pa kiu ia sa o fa manino ia le ai o sai e ia le taimi o le an watu fa pito ai le tatu vai nga le tauta ia ia ma mista falai o le fa tino fa mo le o la ua ia malanga nei o se vala aulia o se malo fa alongia le mato was fa na le ala sa fai le afi ile au ai polo ia singa lulu fa lalo toto mo lunga marisuka fa mai fo ife au manga vengo va yaso malo fa tai o mai le o nanga male tautua wa ia fisila le to wa le fa ma ko fisila o mai le tautua male o nanga vai le siti o le tulanga sa sangia to tangata na ina inisio tau ainga mai melepone na matu tala noi nei fa pe mai sole o le mele I wale le inga ka ai au le inga e pu ele aka Mr. Falai fusi o le songi maka ai io aku ku ngar si yo atu ya oi o le ase tu o tau le le lua unga li ile nei swinga we o ko inga fesidi sa o ai esere ko maka expensive ke le lu fesidi ni fia wa o tu langa le ia o lo vangi le fa fesidi o lo so longa le lava mea ile va fa le unga li ile tamama le tina le ainga ele o yaise me o faina o lo so longa le mea o le tu langa fo il business termine so longa le mea o ila vai na yaina I fa fita uli mana I va nga laiti ai o lo o tu mau pe le
whaatua ma le i le alii na te whaangai o ia mea uma ina ia mawhai o na whaatino tau tua ai o lo solonga le pepe sinisi taimi nei malo ia engia o fisiri ai ia ni wa mo kera nga ferro nga o ia ai fo kwa ngo le uso taimi o le olanga au ngi kuo fa kuo fa kuo te mi uma ka ni ele i tele fa tu fo ile lo mele o lo fusi so oi ai me se i piti fai me mali e te lo taimi ma e fusi i ti navo ye le o tu i siva ele ka u fonga ne ma le si me kere nga lenga fo ni ya ngai ka mai ka pi me makamaka ho ia ke me le fusi e makamaka ia fa tu ele tau tu po se lua ma sai nga fo ile se taimi le fale ma o le vaenga le pe ona tau fitalai ai le ta o le tātou pukalama mele le ye mo le ungali i wa whaatuatua ina po le trust ele tina o le tama po o whea lava le vaenga i malanga iei a whaapea o le wa iei le tarito nunga ma le whaamoemoenga e halua ele se me popole tu faua o ia o le o na fusia i le alofa wa pero tu faua le o ia o fai algo eu ale no por me fia ia le fai tua per ese pi fia per ese nei va ko ro ya ku fa te valo asia tamali atawa o mago ko ska ko akari ya que musu me oficina ngai ne ngamo le fare o que ni que musu me que o ngai kera kala que ne fai sa o e fia va finge pe arwe se mai ataro faccio Luisa male malfana il berpone o vai tu foi falai wa se foi me o tau mai foi nisi ole finangalo ma o vai tu e tau sa mai disi tai mi la mai nei oi foi lewa o tau so fa ia no to file mu ma tau tua ma o nang mana ia le vaenga le wo tatu fa tanuanga ni vaenga le fia siata ma le atawa o vaenga lava ie tutupu i le olanga ia so fai pea ma so fai so ele so longa le lei foi ia mafutanga me se o vaenga fa pea so se me le lei ia e ia se me tatau na tupu ia o le vaenga foi ia o le ua pe o ta whaalongo whaapea le whamatalanga o Mr. Falai ua su e tupe i le ainga fast sorry ua ou whaonga ina le ngoa lea Mr. Falai ma lo whiaruai e pe su e ia tupe i sapora le fast pe o le vaenga na por mata upu na o lo ia inunga o le social media le taimi nei ole aso talo fai ia wai le wingo fam talanga le to ele tasi ele na o wo fai ia tala nei matulanga ai no vai tunga o lo fa no no nga ia te o vatupia ia ta tia ia le au vai nga fo ia para ai le ni tino le la lafi ai o vai tunga ri pe i se tanga te vai tunga pu te tau masa ni fo ia pe mai fo iso to fionga e o se wingo la tala la fa pe ai no se fa no nga tatu vai tunga pe to so mo mai fo ia le fia e fo ile le itala ie fa ni tanga tu sai lau to tu mala o nga o vaenga le asia tau me manino ma me malama e tatau ona fa malama e ne te ua sa e nisi o tangata fa apea i se tūlanga wa fa le tonu matu ilunga ai e pe ia le saunoanga fo ia tantu ta ia te tau ona tantu tali ma fa malama vaenga ia o vaenga ia no utau ma fa ia fa manino ma fa malama ina ia awone i punitia no tantu wa nga ilunga ma fa atino ina o le tau tua awa ale ia se fa malama o vaenga ia avea ma punitia o le tau tua ai o le manino ia ma malama o le nei lava tau tua le iwa leva ona ola Mr. Falai wa leva foi ona fa atino le tau tua Mr. Falai ma o le mea sao ama le mea o le ua fa fetai wa maua le nei ava noa e to atele le tatu au sapora o lo mata mai o le mea manino ama le mea sao le ima se tupe a Mr. Falai o maua le fast
nga o kupe Mr. Falai e alu e lango le fast ai le se tupe Mr. Falai o mau le fast o le tala manino ale ma le tala mamai te tau na failo ai o le ngangai o lo tafia tau tua o le auna ina ia faatupula ia ni faamangianga tate mau awala ia tau faatino awa e tupu mea tate mau i mea tate foa mana ia tele lo mana ia le mai ngolo finangalo le awa a fu nei la tatu tarnoa le atawa ta wa yor va ngale e feo lolo ia dia o feo lolo ia pe a fai mai kala ala o HPP ya la fatu la tala e feo lolo ia kia o kele popole walanga o le la tawa ana va yor te e o tau fa le ai a over ai aku ngi i kangaka e o folding ai fast ai tala noa mangangana fa apea tangata la ia le they have problem o tangata ia le o va ia tu lau tau tua mai mere pone te lo foi lai moni ma uma wa te lo lo fionga le sime o lo fionga le tai lo wa tai fono le fast le tai mire ne au va ia tu le te le o to siva ia nga fai mai le kau mo fai ngol palo kan ke ngi o si kai me ve foi kau ki nga ka maka Mr. Falai lo va tunga o le siva le ke sentinga me nga fa sara lau sponsor Mr. Falai nai tangata na e anga le ia ile o tutu mai le taimi le nei matulanga ia ai ina nei sa tia fuare ma ave le fua inga nge ia afia fuare va hang fa ila towi pa tu le fiore te fono ma le committee ma me uma ai ia ngai va nga ia le ta u ile ngana sa mo nei lango mate ia le pi e fa ala fua fa pini le te le ia la tu fa metalanga ia o te lole wa e sa unoa mitulanga e te le mena fu e o le tali telefo ia fu aina na fa bela to o te le ni me le o la to fa o le fisili o le ase me o e fa ia mo va nga fa fa fisili na mo nei tangata ia le fa ia u makala o le fo isa o me le o fa moska mo Mr. Falai e tau ilo na tau tinga ia wa au te lo o le ku maru si ke lo fundraising life of fonga mai sui ma malu ma lo pele i malo lai lo ke lo ma lo wa fulilingi tu tom fainga so nga tu pe o e sa o le fa metala ma ri moni sa no nga asiata i va nga le ele fa pe e tate fia e fa i lo ne tu langa ina e ma fai ona o tele mana o ona e o va nga le ele mu wa se tau langa pe o le ale ma wa se fa maniang ai tele malanga mai fa tau no tato po kalama le bo uma le ona o to fa malulu fa manga lo ye le o pu le lo loto mangaya ina ia awana ipongsa ele imai an mele ia wa o fa manga lo fo il to fine wa aku ai fesa e tasi alo ma alunga tasi lo ma to ala fa na ia ole o e sila fia fo ile afio anga o te sa wa ia e kasia ko alfa nga we ma fo mai oi or tamai tai ele seli ole ala le na ia wa sili lo pu le lo loto fa manga lo sila fia le ime uma le tangata malona loto pe se va nga na to mana ia tu ina tu le ne ya fia ve fo malu ima o nga ta u mo ta to le lava tu le fautuanga a godfather le tangata matua wa fia ke le godfather fautua fo ia ki tangata fa pe ma le so fo kuanga le mo le uso ya Falai a me se fo tangata fia fa ni mea le tu ole we wo King Falai e sa ope se me ye fa ki ne ka or va nga le ia na foi aí pele le ai la me que pole o si que nga la me nga pole ele penga ver ka kasi pelua ele lava se ka mai pasenge lava na ke fa la nga se mele aka ko kira nge o kire ka ko anga i kanga kare ai ele anga me mo ele anga longo lua ele se ka ua e ka ona ira fa ko a pele sa se me o le manga ya awore manga ya ma ada fo ka fa bale o ke manga ya mani wa ka fa bale fa ye me fa pengi me fa ka ngore karinga ka kongole pa ka vai kuskusinga na ka sa ko vai e lo ka kuskusinga fa bale ye ku lo la ya da o fa ise me ai fa
kêu ya no yem fai la nga lo ngam ka ko fo fo nga me a hor fai e mai mo ke me fai ai mana ya te le vai le au ngale ole tu ala lo ma le fo tu ngale le o fa maru si au fu mo tato o me se fu so se tai mi ai va ai wa fai se me le ya ele a salava ma se puro e fai so o si mato fai se au le tala le a fa au fo nu pa tu ala ngo tato fa ngalo suafa le te vai tu langa o lau tau tua a ole suafa ma pa io ai ngo le fionga ya fa au fo nu fai so o ai waitare tala lea e mafuanga kau ai e kangaka le kou mangu e fia kausa sami fua ngo wa pula manga ya mai iyo mangu ai le o kodi e kau ai wana i ngalor melea e le o e kodi e le whaangoi o tangata ia o atu le luma ia te oe e o atu toli ma whaangoi o kangaka fo inga ngai lango langoa lau pisingis a o kangaka ia e kau aia o tangata lana e le mawhai te woneva mua e le se kupe wa whai le mawhai ngā lako e o fo isi tamali anga e latu wa e whanoi e le mawhai e le o iai so e pā wala le me whai ngā ora swingi mai kua ngā tongi mai e kele i ror ka kuku ai whawtai la ngai moni lau saunoanga ia o le awa noa fo e te tau e whaamanino ma wha o lau tau tua ma lau au nanga e sila fia e le tua sila fia e le tua le ala fo i le uta tala ia wanoa ti fea lua ia e fai lau tala lea li a tau na watula la wanoa whaai usau noanga ale sunga Mr. Falai po ani nei fufuanga o le pisinisi a kou vai ngei meo chef ta papalangi ke vai e share solo e vai kaka foi le Falai melanga steak foi le kaka foi na mafua kama o salt o ele ngor kaka nga le umang fai le steak tongi me marmasi marga kai nunga ai vai ngere history kanga so he was a nobody ai onga ole poko fo yo fa manu yanga le tua mare vaenga o si tia ai le promoting o langa fo ya o mitai kanga kai i mafo inga ka ka mitai o million ngia so le au ka kusa mo ai e ka wa e ku i ngali ai ma ai le finga a le me ai le anga e uma e to fai tanga to lo vanu quasi ne me pico si dinga le anga ya uyo le fa fetai ai like la usau nonga ai tere isa o mana fa manga ro ngor kara kusi ngi ngoko le la tu mau e ke roa e mangu le anga i la usosi o la wa sosi o le makua mangu le e mangu le anga o ani fa mo nga o fa ta to me sir fa la tele no pisinisi mare atu tu la ngolo truck le nga fa ta mai o i me pongele ata wa so kama nga le ke mo ai ma fa ya me ai ko se ko poco ko le e luva pouco mo mar sitting room e pe folinga mai ole wa ta penal tai mi foi de tu di o e ko lua na ya no ale ma truck o vai to ya yu ma mele ro di le ai pikia pua ya sei e fainga man ya le ana ye vai ngana buta to o ya siata e ye futanga tana la to fa yer mele ya te ai ola u kali ya lo la ngona fo ile na o ha se o se mea sa o ta moe miti mo ta polonga mo ta mo ia se o ai ole ale mimika o ai ole ale fia matu ilunga i se mea sa o ta na nau mo ta mo ai le fia le o fast food o ta usang o le vano mo o ta avali le ai o te fa fetai le ali o wow ia my good boy awa o le telefo yo la ufelua ya telefo ya na ya wo fa I like your car that's my dream car pai o ke fa fe kai le ali ya wa ma fai wa au sia se o ai la se o le ale mi mita pe au sia se vai nga sa o ta mo o ya ta te fia o ya fanga nga isa la lu lang ka mo fai o le nu for ai nga ai ni se le yo sa mo ai le yo sa ye fu itanga ta sa mo ai sa tau nu sa la tau tofo i fa manianga e se le matango fia fa pena tu langa lo o ye ni ya o se ala de fia pe a u tin se fa mo nga sa mo miti ye
o le mea alofa le ana fai e siau wharetua mata maiti mo. O le vaenga lea o se mea alofa lea e tu sa o kali e romana kali e le manga o wa le vano ta nau ye ai ta te le mafaya o a fea mata ti ai ma Godfather walanga na le wa e tango le la wa ngufa mo ma sa wa u le to le la mo ka mo o ko o fia lo aso io o a fea ea ai ma fa mai lo poco mo e lo poco le temia te lua malanga tu ai mele pone o le a lua ma o lua wa le pe mo fa fonga e lua potu mo to fo lua ma potu ya mo ko foi na le malanga mele ponge e causa foi passe fa ko foi Godfather ni a lua manga nga o au ke kongia passe kongia ro passe vai lo fia ki kele e la kuli e luisa ya ona ole tatu taimi e le vaenga e malanga ia falai ile le ia fia fa ta pena e si fa mo se matolo mo ne via ia le la ru ko malo sa ka pe ngai nga launga aba no fai me ia falai ia au po lo fio fa fono mo ri fa tai tatu fans e me se fo io ila to ia o lo lango fa mo le Chevik Island Taste Faftai si ata mali ata o neva no matungo fi pe ona to ina mai fo I le fa sili se fa mo moenga po o nisi fo fanga lo lo mo business ni lava time me se ia o Mr Falai o lo ye fa mo moenga lo fa sa mi atu sa mo le masina fo ia awale sisinga fua ia o ina fo ia o le afa I fo le tanto papa ki uma nisi o tato fo fanga mai a fo ile malanga mai to fo mai le aso fitu ia ona fasa uni le America mo vaenga fo ima val aulia o le fu ai America ia me se fo ai Utah oni sina fa mo nga te tele o lo fasa uni tu yai ia ona malanga mai fo ile nei Australia o ia fo fuanga o mona fata tia war fa I ungo le tau sanga manisio masina ia wa fo inisio ila tu lo moli mana o mai lava oni sina po kala mama fu nga I luma Mr Falai ai me se olan tau tu lo fa wa temi nei o lava mana o miel so soani ia o lo o avano am fai ona o so soani tu langa na ia pe oni sina vaenga ia e tu ina tu ni ia fia o le nei avano asili mata ua o te fa fitai ia ona o avano le leima avano le au mau o te mau ia me se fo yo tanto company o Blue Wave moli le nga fa aftai tele le pursili me se o lau to fa asiata le por kalama le tau ya e malo tau ya e 5 o le afiafi ia me se fo I 5 o aso tas ia me se fo I fa aftai le sunga le a taua wa va lua ia wa fo le tau langa ma le lua songa fo I mata o po wa fa nga I luma o le tato o la fina ia me se fo le tato ma lo sa mo te le o le wa fa I langi fo inisi fo o tulinga si o nisi o fans o tauta ia e paule o le vaenga o lo la to mo moli mai ai la to te mau ai le o tongo vaenga pe o le fo ina ta e moli mauina e se ta si fo o tinai Brisbane le na pe yo na fai le tanto zoom ia o le tangata le mo ta e fo le pokalama ia le ne ia fia fi se tasi fo o tina ia o fai langa tuninga sia ia se taimo la mai no le tanto pokalama le fa mai senga ia ai fa mai sia tu fo ia vele ne ia vano e fa mai sim fa ma fa na tu fo ia ai nga fa no le tina o le sunga le epikopo ia se mato wa rota I kan li ia fa ma fa na le ia nga fa no tatu malama ia o nga le tala le ia e fa va ai nga o se taimi ia o te lo matu fia va ai le po ia asiata o se taimi ia o le avatu se fa ma fa nanga ia me se fo ia o se ia le avatu lunga can we have that while we have Mr Falai please celebration of the life of Asamoah let's have that one. Yeah, le lava tu lunga terminate the other one. Yeah, that one. Yeah, now what to na tu lunga. Can we have that on the screen for mobile? Ole tu malole ole faltu ole atina ole pico le kop. Yeah, na utu na tu I lunga. Ole tu or malole fionga ya aswao moto tua pinono.
Ia, whaamasia i rea ngā ngole tua, tasi le tina i le misi, sau no mai ia sunga i Mr. Falai. Ia, o whiloa i fo i siona arlo le sunga le kopo. Ia, o le la watu ina tulunga, o le proklame fo i le na, celebrations of life, please join our family as we celebrate the life of our beloved Asuao Matotua Pinono, who brought so much love and joy to the lives of many. The family service and funeral service, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 37 Maiwera Road, Villa Road. So the family service is on Thursday, 23rd April, 5:30 p.m. And funeral service Friday, 24th April at 10 in the morning. Followed by the burial service at Saint Gabriel Plot 212 Rockwood Cemetery. If you wish to pay your respects to the family, you are welcome at, I think, Unit 4, 4854 River Road, Ermington, New South Wales. Also, please contact Stanley Pinono, 0467 712 406. Rest in love and rest in peace. Fionga Fritua, Asuao Mototua. Thanks for your support. Il tatou tau te iae. Ia, matoi whamesenga ne vangara fiafia. Ia. Whaftai ese ata vaenga ne whaftai mo le whamaisenga i le tina. Ia, tai au. I tatou whamoemoenga le aso tai au, ea. Ke rua fio tina se tina whai me Mr. Falai kai. Ia. I malanga lenga malanga I kot Falai I o I Amerika. Ia. O manga o ke fia kofo le mele o le animal fries. Ai ke ro le me mali le animal fries. Nga le chips o le cheese ma le angiangi. Ai le se animal. O kai au la. La usau la ma le animal lunga le fries. Oh. Fe siringi la po le ale animal o le chicken. O le la ka mo fa e ko le chicken lunga le animal fries. Ia. O le bird fries. E ke fia kofo la ka. Kai au la le la ma to kai la ka mi pokalama. Kai au ka ko pokalama o le a. O le me fonga Maro. Ia, mori fa malo mal fa te tele e fa fono u bis fono tu tu mle unanga. Ia, fa te tele ia ilo sa foi mal long sua. O le sponsor le tatu proclame sponsor me Australia, o Sirfia. O tatu Chevik Island Taste, ma sina te tasi. Mai ele tatu sponsor mai le me ayor kupi. Ia fio mai la ia le fio ngai fa fono. Io mo foi la nei va no ia e ku kai mo ma o tau tu ai mo sunga li atau ia mo fai se ma me ai. Ya mi se fo hana makal. Ai wale tatu filo ila so tai au male. Wale ka uminga ka fa ingi. Yeah, I feel like we last day. I'm looking forward to animal fries with the animal on top. On the top. Pula ma o animal ka wa kupe fifilia oi. Ele pule ia le chef le animal ko mai le pule wa. Ya, tatu malonga. Tatu malonga foi mai. Ya, ala tatu wa fe na inisho tatu mta ku fa fa. Ami se tono so tatu tunu tatu malonga. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today.
Soifua manuia malalangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Mo le whaongaina le Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Tebula watile wa afatonu le tula lima tautua mare unanga Blue TV ma pokla ber tauta ya de vagra fiafi mai alfa tel noanga male taso tatu sponsor ya mo le tatu tautua foi ya so stai mi ala mo wele va no male tamali in New Zealand ya wala va no fo ye fio mai ya fa ala wilola na au unanga mala na tautua la ngor ma tautiu telena so swani nei tatu company lo sponsor ina le tatu tatu tautua mala unanga ya le atawa la tau na inisio vaenga tau or faso Mai. mata upu fa au ele ini mata upu fo o mata upu fa au le ka ko ke fa au se ia maua makau le unga updates o le fa au pe ma fa au pe o le fe fone ta le ono join mai hana mo le tanto wa fa au wino nisio tanto media watch ai ile na inisio mata upu wa fa te ia lo vai atu wa mai lunga ta amata wa mai lunga o te lo poile media le sala to mai lunga bo sia mai tanga te ta ua a fa yala u tapo inga le so ta ya se saunoanga ale o le ato ta mo e fo I mo le tuto tasi ia lautimu ia wele se e winga I furnitures po tulanga me afale ia miliona le ana ola o te o tau fai tau tunga oi ola o sau sa forenga mai wonga I loa fo sau sa o se li ina I tu te ia e fai mai e taulana vatuni ni fa maunianga po ni fa ni evidence ma tulanga penale atu Okay, no polare ele Mus pepa por media nga de foi mai nga sa iro ma foi pe sa I observa pe sa io ole fa tel talia tu fo io ole me le no fa yat fai te fa funga mai lau sunga lau timu ia fai wa la ngona o ele na fa yer fa taule e masanginga so ka me ya o ka penga fo lau campaign o lau waru fast le atu le wa te lo ngai pu fu le la tato wo lo ngai pu me le o le tele au te misa so te mai ya so te tu foi o le tulanga la o vaenga le o le tulanga foi le tu vaenga I le tu sanga te nei le sa wel fa mo mai le Bunnings
Oina, ole winga fo ile na avatu lunga prokalame. Leanga ole matou information sia le sau tangata fainga ruenga Samoa le sa processing ar fa kau nga sau ya oi. Ele o fa apea mai a me o se fainga fa sori kula fongo. Ai e ma o fa le ko inga. Le ko inga fa kau. Ole fogo o longo mai ya o le tangata na efiso tai mai ai nei. E tu sai race mai ai lo fa no noanga. Ma fa pe mai se fa matalanga ole na e te sila fia tonu tu o patatu o mele alu ngala lautala ole na mafu anga ya na fia mafu ma tulanga a fa pe anga ye se ko fa ka nga fai pa wan me fa manino le tunu le ya tawa ia transparent o ai me ai pengi me fo ye fiko i kongu i le ma lo sa mo po se fa ala poko nga po ngi me fa penga I o fa ko ngoi pe fa ko. Ioi. Sa fa ma mai po la. Ava no la lu ngor tau te ai. E te tala tu la no pe fo na. Sa le se meo ai ona pe wa e tango no e call out mai do ale ma e tau mo fai e o le panning sing ile intel le wa mai ma so ta inga fa tu ina. Ioi. E mai le tangata sa processing al fa kau. O le winga la le fa tu le fa matalanga ele se mela la ko la e kausa ye fu ma ka ku me fu fa pe ole a ele fu se so to mo fa fa le nga tu sau ele ai ma se so to mo fa le nga sau ka mo ele ka mo e ngai lau fionga a fu ia la o su fa fa pe na mai o ina tu le yo fo ila pa ro ka nga ku o i kongwanga ngai ke si la fia Ioi, na tu le yelo palo tau walanga ole me monia fo i tua patatua fo ina sila fia o esa e tau pipi sa e kua fo yo ai rei fai langi fo longa pari ni ko di heng o le fa pe umala me fo ile le wa li di fai fo il to te le yo tanga tai lango tai yoli ai o ele stanga ta sa fa pe na fo ila o wala mai ai ave esel men nai lo ma fo fa pe mai onga ole o fai aku kai mi ole la le ai ole taimia o mai ia tia u ya ma o le informations ole taimia le na le avatu pe no fai atu la o fata o to atu lo le tu lo le atu wala wa avatu ile malo le anga ola to e ma faina la to inquiring invoice le main invoice mai ile headquarter ioi so le invoice na ole tu langa le e fata o to ala to e ile le ngol fa ka nga fru mai ile malo le ato ile ma failanga ma ko fo ile le ino le u fa ai lo atu ile ma faina ma to atu inquire ma ya ma ko le siki ma me o malanga e ia fi sidi au mai fo ile le po le ma fo anga ma tu patu ai ava yo le wa e sau no mai ma e nau mai fa pe na ma fia ma le te au mai ya ia la wafaka o ko nga le vaenga le fa ile auditing le fa la su a tonu e sawirunga a to e sawirunga ma le su ma le tu mai ele fa pe o fa ya tu a me o to wonga oi a mai fa nga oi ma fa use fa nga oi kupi ai ole mele te yai ma o fai o ka ngi ka wongi me a fa o me a fa le ai o fe siri na o me a fa le ai mai a e lai loa e te tau tulo a e lai loa e te tau au mai a wha pe mai wa e kau a mai a fua le process o le releasing o kupe malea na mau mea au se mele leu te whai e tu e utu te ta alu porkiki lango wa mako ilo fui porkiki wa mato ilo wa fiangi e ka ala fumilio ngau wha maangano e kula epa a e lau loa e ke kau lau mai ngā mau me ke kau lau mai a ioi tau lau mai o le haore malo le mea lai au mai ai fuai le tuai ngā tactic la le tuai ngā whai misa le ia tau o le sau ngā o ie fusu mai ai sau maa o mamai le ku malo mana ku ngu ako nanga no whai tau atu isianga mengi le ngā au mai runga kuskusinga ia na te ele ufa pe mai e o le ar malo le ha le saying al authorization ole o tupi ka authorizing o kupe mo sia me la ka wo foi nga me a sanga lo ngado ka ngi me na
na pauana mea a faila e te sila fia yes e lelei e mama o le process lelei o furniture nga avaku lea malea pauanga o le meke sau whamangingo ai lea ia se mea la e kau whapea mai ei ma e tau leai e re o tau mawhaia se si e tūlanga ai a whaia iei se mea mau ke le koe karikonginga ai oi le lau whea kusaola ka kia ese la le vale ai o lau o le okaranga ave ese la put aside ai ia se mea o te whai atu ai e le te tau o na taritonuina oi. O le mea o kou mea le lenga whai i kou minority government. Pauanga. A whai ngā le i whaakukua inga oi le paroka kili. Lena mea la koe whaakukua inga i fua oi le kama i paroka. Ai a whai ngō e whai le sap. Mai mo ki ngō o lako mau kao while. Sai mo o reka independent. Lena, la mo ai le toi alu i lau sap. Le mo lau le sap e sa oi pea. La me te le alu i pete ta mo e mai le fu o le sap. Loyalty. Langa o koko ke fia kala ngoa integrity, loyalty. What happened? What happened? Wa fo ile wa ilo i ma fuanga ile ko alu i o. Langa nga e loa, ele i loyal o ile mele la. E esel mea nga lenga e alu fu i o. Ma fuanga e pura fia fio rongo fu fa nga e pu mele mea o kere i fia nga ia kwa i lau paroka. Langa le rana afeki e lau paroka. E oi. Ata to wolo ile meo le telling the truth. O le integrity ngā tau tai ai. Le makisau whai mari a taua manisi kako. E oi. A fisiri la, ai se ala wa ele li foi ke kamo ila rosap. Where's your loyalty a fia mema? Ko sa pe le o koe alo ia ko paki ko kongo pare mengi ala alo ia i fafo. Dan ko wo fa sap. Fia la oye. Alu vala sia run my all HRPP. Le nga fa karikari ku ngai oe po fia ku mawaila wa anga e lo sa o ale mele nga fa fia me mar ko sap. E loyo la oe ke kuai o. Io ala mele o kupu. Anga wa yo so fu e ku kokasi. Ai se a why? Ai ku kokasi e chapipi. Ola ka u nga mai ku le pa. La te ia tau le fia mai fua. No. Ka kia i tatia le tau interpretation pe fa pe mai make kau fa leanga. That's your problem. Nga e manga o ava ai. Nga vakur fa ku nga tino why I'm sad ni ala timu ia. Leanga o le pe la au so mai kau personal attack. Ai wangi ngalo ia oi. O li mai ia mar po kala mengi nga si ia o irunga au vakur maku fa ku La matua mato tutu malo si tia mata ula tunu ta ulo tu malo. Le ye kile o ko affiliate le HRPP wa asa HRPP. Ai nga mako fa ilo ai le tunu o ta ua e mo mia oi e ke sau kau ke suia fa kasi le malo. Sui le mindset, sui uma me uma. Ale nga va ko fa ko nga fa popo ye marngalu nga kele nga fire kai fongo le nga o mato. Aso uma. Ele ma fai ele sunga lauli ele mali toa. Mare ko miki ele fast. Ele ma fai ngala ko la unga le au mare po. E fai ku rei ko campaign. Ele ma fai. Nga nga ia vangoa lau te maua. Le nga olai focus isi me. A ora mako nga luenga nga. Nga mako waku e soangi e fuli le maa fuli a kuai malau maa. Ya le la ke iwa piko kai kau fa sanga mai. Kalo fai. No. O te fai meita. A fai te ilo ala te mama. A fai te to te sila fia. Lenga o le tara noa fa maunga. O le yaire kanga ka lenga fru mai yaire ko pe mengi. Yes. Ai o ngalo. Ya la ko fai ku de si ku le atu. O si tangata langa le la le ko po se kama po se kengi wa va venga nga ka ko make ia o kangaka o le tangata le sole e lango sua fo ilona ainga i fainga malo ma e ma ko lango sua le ainga lango sua ko ka ko malo nga ia ka ko fast e len ka por ki lango sua ai
pe au ma ko ngi sila a ku me fo le HRPP e lang wa fo ingi me le al melan nai fa amalu lu ko ai lau sunga ai ka penga le lau e kau ma fainga ai o te tau ma fai fo le tau fisu ya i fina ngalo tangata ma manatu mai tau fai mai tau vatu lei ka penga le o ngau evidence e ka penga o worry au evidence ma mena ai a fai ni me le e ma fainga justify le ngi fa kau milionga then what's the problem ale to wa sa mga kulang kususinga nga fai e sa fa makala mai po la me nga fai langa ilo le sa fa makala mai process e mo ki lo fai aku se process langa do you know believe you me that's why we voted out HRPP langa ngai lo uma too much corruptions yes awala e ke kau au mai au process leanga ile iui fa kasi de kele o ka inga kuila e pa se process do you remember kala kuila e pa lengo fai den ka e pango papari pango mola it was just a phone call ning me kuskusi la fa langa e sa ngi wale vanga nga lue la lor kupi o ele si kama mama fa kuila e pa nga nga lue de kupi a yai sili e pa mangisi fai pule nga mo ku kupi ya la ka ngafia kama mai ngai mai sa kulo wa o ele uskulo e sa le ya so mana tu fa pena te tau yo I like to so for I get worry for the process ko ka mai ki e mala mala APC e ro for the process sa mo nga me o ma ko lo everything like available online ai nga ui ku la e pa se process nga ui leng mangingo kasi nga tasi ya jau le to tasi le na moria ngai te tau na moria sanli lenga fa mangingo e papadi pa ngo mola nga admit ya tu la e permelna o ngai me ka nga lokai mantua na admit ya il kai mi orang kerfongi approve aku pe yang vili approve len kama ikupi o fia la processing ai ka ka ngoma ye a eta pena lo te su mai tato fasoa le la mata pena tu le noa yo le loan nga written off millions up to millions o me ke wa ele ka penga nga me nga na mai mawai lo ka penga nga ba lo kare le ma fainga ka dia ngi fisidi au bak yang fa le kong wela ia le ai le ai dai ele o ka mo faise se fa le nga lau ka mo fainga Paula fisili telele o fisili ko ele si meu te vai atu lana fatar nonga le atu fa mai e taule o fuai la forsa o fa pe umar kala a si mako ko inga fo vala si kalo fa vala si mala si nga mai po mai fa pe mo fo tala le fa mai e taule o fuai lango le malo e o le paki al malo e mangui ai ku malo na ye o que la val malo y ele ka ulango or que lavar malo ai longa ese senga ai longa ese senga ai ka ko tu mai kai mo kula epa lela afayatu la utala no atu wa ufa ma to sa tu paitea le atua na le angar ma to fa ma i te mo le fa o fa valia fa ma i fa ku ma le ar pa inga le nga fa ko ka kala i fa ma i fo pa inga nen ke ak fast o ma ko fai pule uma nga yai nga kai mi nga opposition tu lo walto far fai malaya asiata sale mo le oele wa oro ka usonga asia ka sale mo la usunga nga la ukimu ia welese oro ka usonga le la kali aku ila usikaili la fa por kiki nga ke mi lo nga yu ma fa fonga kaka iku malo ese ser kala lea fa mai manguia kukusa pula e pola paki wrong kai mia ku lai mai ku lai pa se ilonga ke HRPP na vave o le mele fa yaku o le vave nga fai vave nga kadi ai a fai ke fa ku ese mai fa ku ese e ku ha o lisi ore kala sa ore nga ko ka ue kanga ka soia ko ke ore ngia kanga ka soia ko ke peloa es sa ole ya to woni e fai o mai o mo panga palo
nga ai ko kiu pa ai ko kiu pa fa ku ese nga fa ku ese o fa nga ale wo tala no antu le mo mau ma to tu malo ngale nga ma ko fa ma yo ku malo sak pa ikea ma ko ku ako ya o fam valia ngale nga ma yo kala kikire ya ko ale o ma ko fa ko fa ngau ko ki fa ngau fa ngau ai na lo le tele le matou fai pule sai le tu le opposition ka kia ngisi ma ko fai pule wa fai pule nga momo aku ele ingi pa ki nga kaimi ko fa sia kala ngolango ko kele ka manga lai skai di fa ai ku maro fo ile le ma vai le fai ngor or pa le mengi le fai ngi ngi mau mea ai na o no in fai me e tau o fai nga pa ki o ingale nga kele mayar ma ko kaimi o si mako ko ingo o se ka sale mo e man ko ka mare fa ku ku le inga ya ngar paule lave fa ku ku wai mako farma ku wai e o ai kali ngalu ke vai ngare o mai wa swaki mai ele sami ka ele awala le alu itaya majo fiu si mako fai pule ka sanga pa wa no me ka kia mai mela le vai mo ngato awang isi kia ka ko nga kala ya leo mai mala uri ia a ngau le ku malo or ku ringo lima ka usanga le ata wele se me umi a ko ngau la ko ke vave fo ilele a fia o ko fa manguyanga makufu kufanga e ka wala re ko sa fa irungo lau pe yar mele ko ki como fa ngi usila ma Australia a manga o ka ko ke ro la ukala Made kala rea faya mako local board. If you're not on the table, you're on the menu. Yeah. If you are not on the table, if I kong, then I'm sorry, you are on the menu. Yeah. Or kalala nga vaku mor kemi ngai, or fainga ngar por kiki. Fika ngofi na ka usa o kangaka ai so ia ko ke olengia kangaka nga me lenga foi la a ruaru ngi oi wa vai e por que o mar mele ia awai ku ko kasi ai amaro nga manga orole sa ka miro ya ru fia honesty is the best policy a faia ke fia honest ma e ku ko kasi ka nga declare ke mingi po fele ku ke aru ai mo o ia erika ka nga ku ko kasi langa ole pa ki nga ya ru el sap ia lang pela la o so le cha pipi nga bo so sa lena e ka nga la ka mo ku le ia lo go winga la on the menu o ele on the table kusa ka ko e fusa ku fa fo mai o ka o ele o ka mo ele ka ko ni usira ke le fai pule ke le mingi sky ko kongo ke mingi sky mai Minister out of cabinet outside cabinet Mingala na la tetala. Mai ta vai mo ngatu. A ver to fa to tuanga se tangata to te loe. Ole si ava henga ile ko nga me fa penge ile fa pe fa tu sa tetala. Ile eu ma ku ngi paro ka kele. Ya. Ya al fiku ma singa pe bal ma singa ke ngi pe. Ya mingala na wo va tu mo ile va ngale le ai. Ka kier ka ko de ka ko selau o le milionga furniture ai alo pe o ilo fainga paroka ai ka kia la u fata o to la usu ele la to tati atu ai la nga e ai le vai nga ile mafainga ma access ai tu lang le vai nga ma e mo mi nga o ko ai sa mo ma lo ia le o sui le ma lo te mi de ia la nga lu do ai okay io o ke pole u sa risco nga o pole o lo kele mai le ke le moran camping mai so ni fa pe mai ya le li ya le ka be no si bia le li ya le ka be si ante lo la sa awa a e sau la ka usau a e sau la ka usau maybe there's a ka wi na pa ro ka yo pe saved by grace pe se lau e tahua mai o vingi ka ko kan ngi me e a fa yo le la sa ngi ma e sa ma e sirofia it's your time me ka nga ko shine mai ai ma wa rongi me nga kakangu wa ngi me fai fo ngi me nga ui a war sa o fai lo ile tunu po nga me sa o ka o me afia me nga fai
Cái bên này lấy ăn thì phải à. Sao luôn cả uống mà phiền đen phải mà cổ công nguyên phải. Ole si vaenga. Ole u te va ia tu ai ta tele yo ile tu langa ya li o. Wa o lo le vaenga le ta tu maralo. La va tu le ole post le no vai tunga. Ma o share solo mai le to tele. O share mai e pages ale ai wa ma fuano o mana o va tu lunga I le atawa. Ona o le tangata le o te vai tunga o le leo o lo leo le taimi le nei. Le ana ia tustusinga ia pi fa tausua I le malo ma fai ile malo ai bese fo e tu lo le mai mo ngal fionga palmia o yo mingi ska leo e le leila le sila ko ala wo fionga mingi ska leo tu lo le fionga palmia isi kaili e fai e leo ma leo ka ko makanga ruenga na o fangaro na o yo tu lo wa a fai fo ele o au ye sila la fionga come singa por sui come singa o lo va ia mtanga ia me pio la pisi ia fa masanga po le ali tulang ai le leila wa te loa le mau le va no lo mai mo me le fionga par mia niting can we have those two photos of that police officer famul mole Carl and his post okay yeah can we have that first ole post le tangata le o aso mau simiti aso mau simiti sili loto taufete e simiti o le failana foringa yo la titira e si malo le mano can we have the photo on yeah orka kana le orka kongwale ko ali mo ka usanga ka rungo leo ele le sila mai o lo fionga minister ai fa o mai mo me male fionga le komisino lo va yel mtanga ruenga fa masanga e se fa tanga nga fa pe al tatu fainga malo lo que fa ku generally e fainga ruenga e ko kongi ku per malo ai ko solo muor fai kala leanga ma fai ki o malo e ese FX foi le code of FX ma tulanga kele o tulanga ole ngaruenga nang kau io e tau tonga ole a mio tau pulea ma mio tau oloa ma tulanga fa pena te tu e pui le langa ke pui le malo o makanga ruenga ole ko le kiki ore ko kiki ja vai tu sing ai ona fair na yeni tatu tax refund le time le HRPP to visidi le mo le si kama madu sta mai le wala ngau te rowa le malu ele malu o na fair na fa yeni tatu tax refund manato inga me wa fa mai ye yo e atangia mai au tala te fa tau sua e te mimita e te fai le fainga malo o ile ko kongia o e mafanga lau fanau ma airo ainga o le tali hao nei tu ainga ta mai te fa pe nei tu lo o le toe vele le vao ma fai o la tu manga le tali sa ave la va no e fainga ruenga se tasi o tama fanau po se kinkiki ku lo ngai kam lai ai le loto mo o nga ruenga le ai la ko ke aku ave SLF le affiliate for la code por kiki ai o le au na metu tu na le au ai sa la le o fa isa post sa ko fa isa post fa penga o te mau lo o loka lo o va e fenga lo ngai le fa mau a me se pe le fenga le fa mau ya manga pa lo fenga Facebook fa ki o malo ai la ko mi ko no ngo ngale fenga malo pui fenga malo ma malo le malo o ko ki ko ki ai fenga ko fa ku si sa mangia se vai e o winga le date vatua ia fa tai lo fionga ile komisina afa masanga tu lo ia wa me o malang o ko le malo o ko malu ai masuru fa ia ai a fai tau solo mua mai i au leo ia wa ama ko le vakuerunga ai longa kisi la fia wa le finga le lai fa pe foi le mau ke le felengi mai mau ke le felengi ma asiata le ai o so mi ai le foi le vatuilunga la ngai le mo mia nei tu ai nga ta mai ti mai tu ai nga si kai fa pe ngai ma kanga ruanga e pe it's like me o ke finga ruanga Blue TV ai nga ula ko fale e sa lo fai ki o fai mai loa e nga lava ngai Blue TV e se vai kusa fa penga o le meso o ke sa ulisia so o mai ana mai le swipe mai ma ya fa so i fu mai o fa fela Natalia pe ia tu ai ngata e fai nga ruenga ile makanga ruenga
ale malo mai ole obvious ia ore ke le mena ale no ai mana tua mai la o kama ia le fa mo ia ile safety ole tu longo winga le a tau ko inga foi ngai a va ko ni ka ko kangi po ai fo yesu e mo ve sidi pe ke fast pe ke HRPP ko inga skaili le ke ki ale mari ngai kalmalo ala finga ngal malo o le tali le na avele hava no ile si tu lo maybe hasle ma tala le fai atu ai ia kia uia kuri o le e ongi kanga kale e oi kama whakau aisa ni ele ropo kama ia le kuri ia le whaku ele ropo e sau le tala noa wa a te ele fast o rea kau ke kau mawhai malava e ki ngai ar mea le Samoa logo winga kasi le fia logo winga e arua le ropo le si ave ka avale le va ele lo e sau ia na tala noa who knows ele ropo se por kasi dea ferro i solo escort solo le ku le Samoa a te vai tunga la tino le masi ele iwa te loe ele opo le ai ona tongi me fa pena ai o fai ma su yo le sko kele lai foi ko tonu le no tatu malolonga a foi mai tatu wa fai tatu wa media watch tatu wa fai ai le fai ti onga le medivac a ngu sale ngai ai mo musu ele le meska ko pale mien se fa le fa pia ai la ko vale tatu wa malolonga foi mai tatu fa wa tatu media watch SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Come with me. This is where our adventure begins.
You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Toi fatalo fatu taliu mai o programa malo longa 5 minuto te nei tu la ono e le vanga le viafi fa nga solo tanto wa o tonga o tala fa wa mi se fo me tupu me le weekend ya mani so vai nga sa misi tatu fa sorva so te nei fa filo ya tu sala ya hana malo se fo mu hana. So for Manuias, Yatsamale Atawa, good afternoon, good after evening, everyone. Welcome back to Media Watch. Yeah. Manole on sai. Ole tatu vaenga momua e fa wa tatu article hana. What have you got? Yes, so we've been seeing a lot of news and Vivesi online about the Prime Minister's health trip back to New Zealand. And this one is by Samoa Global News. Cabinet approved Prime Minister to be medevaced following reports from local doctors. So Deputy Prime Minister Ana Rosa confirmed that the medical evacuation of Prime Minister Laolia Lemaliatua to New Zealand is being funded by the government as part of his official entitlements. Cabinet approved this trip after doctors raised concerns about his heart and lung conditions, as well as the need for a follow-up on a previous foot surgery. The Prime Minister travelled to New Zealand this week for a 1-week medical checkup, which he also confirmed on his own Facebook Live. And Mulipola noted that a similar trip last year was privately funded by the Prime Minister and his family, but this time the government is supporting what was considered appropriate given his need for assistance and his role as the leader of the country. There has been criticism from other media outlets such as the Samoa Observer, who are not treating this as a straightforward health update. However, they're framing the Prime Minister as a matter of public accountability and possible overreach. You know, it angled it through a lens of centering on whether a taxpayer-funded medical evacuation was justified at all. And rather than focus on the Prime Minister's condition, they highlighted inconsistencies between the claims of his illness and other earlier descriptions of a routine checkup. So they're strongly pushing the narrative of if it's fair, if the government should have paid for the private jet for our Prime Minister. So ele ifainga ia la le malo, so he is entitled. Yes, upon the absolutely. He is 100% entitled. Ara me lenga kere le pisari eto. No, ele na ka entitled ia. Ai entitled for elo ngasi. Kala fe ngai mo le kulanga wa lenga. Ole violence le a. Vai. Mo ka mi fo ia alu lunga le vale le fo le kire. E umile le ste lunga. Me se me le recommendation for ma. O mo ku le sawanga ku le pa. Fa per ka mi nga venga ia. Ole fo kwanga fo ma. Fa pe nga fo me lo ku pui. O yo le fa pe me ele o isi fo ma fo World Cup ngiko. Pe fo. Fa balankala. Fa me kala ku le pa. Mele le aro mai fa ngo wa lunga ba le ngo wa lunga le private jet ngo le ngo fo ko ngale an fo ma. Ai kulanga le mranga mai pa mia ma ko de sa fa non ko nga por ngai ba so ke ai ma se kulanga le ma sa wa ngai e ma kwa en chaido la vole le parmia in melen sa wa ngai wa aka ko fo a sia kai de ka kai complain ngai melo tax pa mai wa ko sa ku per tax me penga soli e ki ro e fa pe e mai sa mo la vai fa fo ma sa mo contribute le balele na lu su senga ka na lu su senga ka ko me balele pa fa pe e fo ngai a fa miliones bala lu se fu le sa mo
apa penga sa bo ko ya nga pasu se ka penga ke ko ya le roi apa pela o ko le fina wele le tax nga pasu se nga menga ko il sa bo bari akire fo limo su se wa kau balik le wakili lo nga ko nga pa pengi po long suba fa samo pa suba fa samo ai o ye se company o ye ni matanga ruenga bole to tongi on no le melia ai fo ni sofia ai wo a siri ngo mer kasinga I mean o lai tau tele process o le kufa kupi lai tu fa le 150 yenga lai kufa ele va foi within le paia inga le fast mai le rua fe rua tasi o mele so o te lo o le most time le o kufa foi pasenge an nupi fala tau ia makala o le fisidi le mafau o ia ingi makanga luenga o ia ingi a onga wale ko ngia pili wa safa le kungu onga o le private jet le nga malanga mai le fionga le dipania io balu masinga ko kia korse la 1 milion ko pe o fa ngai malo ai ka nga kamu ku malo matau tia ole winga foi ola te tala o matua fa tau wa soi na le loto le anga to samo you know jealousy in Samoa it's blinded it's just so ole winga from sana and na no fa yentu ali eto ai mana tu me vo ya ele fa pe fo ya mea o Samoa uma lo ko kongi tax tu lo and na no fa ya tu fa tau wa soi na mata le loto le anga ua o I mea e tatau o na tātou ave I aile whaamua ma ave I aile tātou lango ua matua whaakaua soinga ona le loto e leanga wa vela tātou a o malanga kuila e pai asoia o ke whaia kumongi ale I atou e ti ngā le tele o taimi wa tale toe lango ina ai le toe ina malana taita inga ai a maua lo se kala nga ave le nga ia wa upu ai fo menga kiris ko inga le I le valele le me te lo o le te me mo le nai lo talo fa tai le tu o ka fia le nga mo le le ma ia le ngo ka fia ai wo ka fia ave se valele fa so le se yo ko ba se me se yo ka mi kai fo ia mi usila ia mo ska ka private e o le alu ai lakseni sa mo ele ma ia alu le Air Force le Air Force e tatou ye a malanga a o la singa kai mi fa pea o ma wa singa va ngo e fele le mai ka ko par mia po ai lava tu sa po la auler mali to po la vionga il sa fa pico se yai po ku la e po so le oloka loko ka ki pika ki me e ho le ya to wa pe wow my country is actually moving from being a developing country to a developed country so le eva ia sa munda ai na o pe palia o matua lo loto tele le malemo le loto le anga sole le malama Yeah. you gonna add just hard to make everyone happy. I mean, the first time he flew here for, medical checkups, he paid for it himself and they were still vivesi. Now the government's paying for it and they're still angry. Yeah, can't make the Samoa Observer happy. Ai la tau te fisilingi ai tupe whaalu e ta tau le whaalo I le kakau iai oi se siri e ke lo foi au ia mala recommendation le ataua moni a mai le loto le lei wa kakau fo i nga sui se kula fo ngoi whaalele mai le private jet le kako hal malo pe a koe malanga so se me fero ye yes la ko fi ngau fu le umi mare le umi o le ase o nga me ai le kako wo e si kia ma fa ma malu e siri ya ku le ave fa ma malu nga ngai ro fi ngo fo umi e o le me ngo fo umi e fo mai ku le panga e lengi pe e ke ai e lengi pe e ko finga ai na no fo ya ai wo mai no ke o ma ko yo lango inga seisi suinga foi le pasinga o fea fio ia ile fio ngai le ar malo ia nga malanga uma foi le ia kai loi ese mai malanga foi ia le malanga ia fa lave me tunu pena au meu malanga fa malo ai kai re ko kongi private jet fe ia. The airport authority are also investigating to see how Samoa Observer obtained the information of him flying out, and
how they got those photos as well. Ia, o me foi le siaka ka fa ngoi. E ko ko ka ka ye ko kiki lava so ma kuskusim ka pule. O malieka sumanga ia male malenkia le sa kwa ka lekia ke ngiki. E kwa ka lekia ke ngiki kuskusi. Ele se me kuskusi kala. Ai o lo kuskusi pe na ipalmia. O lango lenkia le. Ma fa falua fa ko la fa ya tu la utala li atawa a be se foi hanna in Samoa back in the days is a seriousness of an for ngale se emergency isava they use airplane to airlift helicopter ele fo me in Samoa yes when there's an accident, a serious accident, is a vai po fer me ma o ya ma ko sisi fo po fer e kele nga ye sa ye ale eto ye le helicopter sa meri vek ma ye so ele fo ele complain la pe America nga ka mai sa va ya nga upor e o fo upor ha ku kuila it's a normal kuila e pa how many times obviously wala challenge la le not really a challenge but ole inquire e ma failanga sa ili mai la fionga mingi ska kupe ana losa ma na lu sa ili ya ela I fa mo e fa afia nga fa nga I kula epa le merive mai longa kaimi fa afia na fa nga ai fa afia fo ilangi kupe nga kokongi ai nga merive mai si fa minska e ma nisi tangata na fa nga ai le ai ngi kusi nga kau fa le nga observer wa pa wa il tene le a pena to fa yatu o te lo fa le ava ma fa alo e le fa pe ina I to fa fine le vana no ai o pa wa il tene le ai le matua na le pa wa le o lana ngalwe ngai alo fai o le tuli o me fe alo ye le pale mia ai fai ye ana just to singa pa wa le o le me le ona fa ya ile nei o langa na o le tuli solo wa matu wa fa o lo atawa fa o ngai ya ele faina paude me a fai ona e mali e le loto mo fia ye fa wa wala nga ya te mi wala fa e ya te mo sasi e wana ta ya tu fo le na fia me tu la fon yo la ira ngori am e ko nga me la fa pengi a ro ngi la le fai lava sa ro la ia ma tu nga fai unga fo ile le o ma tu atapu o na tu fa sa o ma tu nga nga ngo fa pe e o ko puro la le ele saura le ki Europe ki o avering ki fiki pengaro ko fiki ave fa ku skala fiki ole si me ole si me fa le kongule ile ino ka pule ole fanga ngi ole mawo o kupela observer I la ko kala ye fa wai e fa fenga ki pila ile fa ka o se mo uska ka ye ka ke le ma ye le ka eso e kupel palmia ai ko anga ke le fa la anga palmia ai pe a banga le singo pole ore la kia ko ki palmia wa vele tu langa fo le natural o le sunga la o le mali toa e longa nature e fia ai min como so stangata e na te talia ina fo I le fa I longa tangata wa vela le vaenga le ma mea ua seuta filia ele au laiki ia o lato wa vanoa ma vanoa ua maua ya lo wingo la tala o le feo ai e le kai ngulu le lalo langi le feo ai so aku ufo ie feo ai o tupe America ya le feo inga ma lo Trump ma presking e ye fo ya so o se taimi le se ai o te lo ai 747 na feo ko ma lo ai e le la no ifo o se fia se fulu milionga le pa ke ki travel ai le pa le mia le kai presking sau yang New Zealand or melena ele feruai laksen ni se vale le fo ile never ever feruai ai ka ilo ia ngisi isi ko uma papenga anga o Samoa e o ile au mainga mo sa ilinga tonga fitinga po le toi fa wa wosiaki ai matua pe o tangata ile e pe o tangata ile iso na nga ile malo ale lau me ka ngusila lau inkia
Io. Tu sa ua pei le whainga le tusu singa newspaper lea i le fionga le pale mia o si tangata na ia tunu i whafona ola i whafona watu lo pale mia. Ai mo mele pisi tangata e le o iai se sana maatongi to tonu. Ai sila. O le kele o le au laiki ma le au vaenga i whaikio. E le ko kongi ngi taxi kongo samo. Le ngai le o whai pisingi si uma whai o ko kongi ngi taxi kongo samo. A o le sunga la au le male toa. Tu lo e le whape. Le vanga whai pisingi si ronga ai. Le vanga whai pisingi si le ai nga. O ngā uso o kua o kau ainga, o cousins, o uncles, o aunties. O te loa. E tō whaatasi a tax a tangata o le ainga lava ia le la tō whai ngā pisingi si ma contribution. E fia Medivac, malanga Medivac e maua i ngā mea. E tate whai atu. Ia, o le isi vaenga tāua ina ia whaatūlanga le le ia aia inga o whainga o vaenga whapea. Pea no whatu, I don't mind whoever le ao le malo, ka kere whea kore whionga kui ma le lifanga. But whoever sits le ao head of states. Kau ngā whaingi ka kou trip whapenga. Everywhere, anywhere, travel ai le ao ma malu le malo. Ai mo se Pacifica. Yes. Malanga ia malanga whenga le alo ia wha le malo. Yeah, even who over Palmia, o la merenga le melna. Vena Prime Minister. O la tau whaatumutumunga. O la me e kau ke popore I fuara ngā mea. Ia. Tau tiara mea wo ia se tatu putunu. Ia. O le ngoa I potuala fa mai e whaangaro ngalo fi maari e te mau e sia soro fi. Ia. O le isi tatu update Hannah. Yes, so last week, Monday, we did talk about the letter from the International Monetary Fund, the IMF, and our Deputy Prime Minister, Mulipola Anarosa, has responded through a press conference, and this article is by Talamua Media, regulating loan interest rates, part of central bank reforms, published by, Talamua. So, Finance Minister says proposed changes to the Central Bank of Samoa Act include regulating interest rates charged by microfinance institutions, which are currently not controlled and often higher than bank rates. The government is concerned about high interest rates, some as high as 27%, and inconsistent lending practices, with borrowers sometimes paying off the principal while interest continues to grow. Mulipola noted that this impacts very vulnerable groups, including women. Other proposed reforms include changes to the CBS governance, such as requiring the governor's appointment to be endorsed by the head of state, and addressing the issue of board members serving for life. So CBS is the only government entity that is not subject to a warrant signed off by the head of state, and the CBS board members serve for life compared to other government boards who are appointed for at least 3 years. She also said that the governor is also the chairperson of the CBS board, and it's questioning the conflict of interest. She also responded to concerns raised by the IMF, calling their letter premature, as internal consultations on the reforms are still ongoing, and she suggested that information may have been leaked before the process was even complete. And she further clarified that as her role as the finance minister, she serves Samoa's governor for major international financial institutions, including the IMF, World Bank, and Asian Development Bank. Yeah, le atawa am tamai wa utilo o me tau tupe me tau interest me tau wa painga fa pea ta sile au matata. Yeah, o le foi la vainga tau o le e pe e vatura fa se ar vainga o le sa fa mai o ana lo sa foi o le. O le kovana o le fa tupi. Tu tonu Samoa. O le ke kiro ko mo fa longa ko me fa ka me hana le o me yo le lo su fi ko pasenge interest rate. O me ye ka ko musilenge mo long sharks. Le ke le mo ko foi fa ka vale me fa penga waranga e ke pa ia lo les fu bar pasenge ngai lunga. O mo kwa e kinga inga la be me o long sa. Long sa ia bank ka nga ka le fa di mo pasenge. A fa pera le kom faile le ka komalo inga ia peng fiki ka kai longs nge
ia makauria o ku pekeu nga kasi 2% mo mai ai loan mo le bank ia o baru 5% a ko nga pasenge la le lufu fiku so e ke o kiri mo kongi lo ele ai masaka ka venga ko inga sanga fale ai mo le fanga ngelu e ke o ko nga lo le o se la wa fe nga ilunga o le ko fanga ka la fanga ko sawe e ko fale le lo o la nga me ko kupe so e ke o la le me le o fa ka ko malo fo le nga in control inga i ko so ma pa ko ngifo e mo la pa ese bank ka se pa se me fo ese pe 5% de si 1% de si 5% de si a papera ko nga mele ke ko lufu 5% o meia ko kikia in fact le la ka ngi me long shot ka ye mga fo ile aku kan ka lo mai pa ke tire pasenge me fa pena mo I'm actually shocked that the governance, they can serve for life, and it's not after a year ending period every 3 years. That was pretty shocking for me. But yeah, like Lea Tawa said, these are sharks. They keep people in a cycle of debt. So even after they finish paying it off, they would still be in debt, and by that time they're probably ready to make another loan. And the government intervening in this is actually a really good step forward. O le siva nga ya o jei rope tu ai male affordability o tūlanga o le kokongi i Samoa ma vanga whapena. Ia ma tu ai interest o loan o le a o e aluno winga e uma e ngai le ngata te maliu ele i uma ai alu ai te alu malu lua e toso uma e koso uma i mau a se tama mea uma la. E le nga ka ua i o kusi le ka ke pisa so le ka ko ka ngoi ka roi le vo ko ki ku ya ku le pale o nga fi po sa le ngo fa ku le nga sa fa fo la nga fa mama pa e ke ka pe e ka ko nga ku le po ngo ia o economist le fo me ka ku pe ala nga fa ka la nga ka la sorry on ko ka fa se la That's right. On ko ka fa se ku le ia fa me ia ho ngale ko mo se kupe sa mo ke bai o ka ka pi ko siringa nga foi kupe i foi ngala IMF Amerika Japan sainga pa ka ilang ka fi IMF se kupe sa mo o sa mo ai si Amerika Amerika IMF se kupe na ba ko foi mbeni Kusore amai kama ke kere la le funding ale ele na nga kama kere nga e ko la ku se la ko nga i mai mo nga ri fa le MF ma si banking e le bank me fa penga e ngu nga ai wo o kwa ho o me fo nga ngu fa nga me e kama me la ki mo funding la ki fa a me ka ulos ele ai ma se me ka fi fo me ka nga wa ringi la ko pe e ringi ku pe la MF o ku pe a contribution na isi ya kung ura ku kongo e fo nge fa nga ele ya la se fe o la ele ai ma se penga ai ma se fe o la IMF o la ma tu a se ki ala le tu ba lo me se fo fio nga te minister yo le si fo me ta una fa ma to e tanga ia na i ba o la ye fa mo nga me minute fo yo isi ani se fo le ko kongo ba so ngi o ka ka piko singa ko rap le ai nga ku pe la IMF se fongo com que lua pediu uma causa ela veio bem Venezuela le como isso ka ko pena ele ia kupea se fongo alu ele fia lua con kiloma trillions wow suta la ko ia lua pediu uma causa uma wa bela ko na kupea ko na ngu ale fa ku sa mo nga se fongo fa milhão ka ko kupea nga lo ka kau sangi ke nge adalah pisa tamai awal fa ya la la sa le ya bela fa mi ska ku pe me le fa malo fa me le ke sa mo ai le pisa foi le everything foi le na tu dia ye tu le pa ya fa nga le asisken ai lo pisa mo foi le ATPF ma le Australian Development Bank ma le World Bank e lo pisa ma ka ka
Ale la de fatore ese me wa ka me milo. Ale no foi pe ka mas tuile la IMF. Le wo fa ka va vale mai. Ana ko foi só research le. Is it research? E o po hi para lá. O po be na ku su puro ku yo. Yo. A be na ku su foi. Nga? Yeah. Yep. Our next article is by Radio New Zealand. Just some flooding, some very serious flooding happening in Wellington. I'm sure if you're a watcher or supporter from Wellington, you've probably witnessed this. But a state of emergency has been declared in the Wellington region after it was hit with very heavy rain. If you could play that video for us while I read over it, please, Carl. Heavy rain warnings in Wellington and Wairarapa have been upgraded to red until Tuesday night. Met Service says the forecast rain presents a threat to life from dangerous river conditions, significant flooding and slips. Wellington Civil Defence Emergency Management said the declaration supports the response to ongoing severe weather, flooding and infrastructure impacts. It gives responders the power and coordination needed to keep people safe and support evacuations where needed and manage impacts. Group Controller Kerry McKenzie said the priority is life and safety. They are asking people to take this seriously, follow safety advice and act early if they are in low-lying or flood-prone areas, which are those that have experienced multiple flooding events in recent years. Yep. So Melalen oferto ila mantanga o porkalame. Na kawo o mai runga ngi ave ko inga sa video le ko so mai ngi weekend more weekend la le tu mai le manga le ta lo faila loi Wellington ba rapa ya lo fatu se o so isia wo fa pele ya fatale vave ya lio io mare fritu ala ila loi wa rapa na Masterton ya tarusia ile o la talata ile ru fa le mele le wo tu pe o pai poki le sa wo le ala vai ya tato fo ila loi wa rapa ya make sure lo saunga le mo tato ya I swinga vai o pasia ku ia le fa o fo o le fa vaianu o vaianu o pasia ku vaianu ale o so me ia la vai pa me ia le ka fio kimo ya taua mole yes mole saunga le mu ole ai tau tele atu le article la fai ua ahana ole si tatu article fo ifia fia mo tatu samo olo va vai tu tele le upu martala ile fa congratulations ile afionga ya ile malo persungan malo ya li of atu malama first day back but can we have this yes look at this necktie to sila mai le fusiwale taimi malava fa lima le na tono le na tu la ifa msinonga matawa va me fa msinonga ele misi er fusiwa le ko malo lucky tai tau tai lucky kala lucky tai no fa kula ya wa fa ko la ko case ko se fa di mangkula ya fa si sila oi upu tau tai ele ko si fo lunga fusiwa fa tau tai ai nga ave ye fusiwa nge ya ru fa ngor case ma vai e prophetic ya meanings ma ko fa nga ko ma fa msingo pe manguya vai le kuar ko malo kuar ko inga le detective ai le ke ale sola to fo yelta malo e lande to ninga mai sen ya ole atalia first day back ile tu blanga woyai can we have that photo la lo official ke mingi iya ai vai o ia ile o for ai ki ro ma vai ro ko la ko fo ile team ka malo Borusi. Ele sa ko yo la kare la kare pu a nge la kare vai le akal kamaro wa ole of ba ke lo ngala eila ke lo ngala ile le se ya pele no suilo of le ke lo wa ke le pi ma le ya wala ngale ko kai lu ya man ya congratulations so le abo telefon tanga tala wa akiro South Filia. Can we have this photo one more time? Sorry, keiro South Filia marco inga makwa un komesinga. Kwa komesinga sa o lava. Makwa sa o ya kla kamova. Kama lo makwa yung komesing. Ko yung komesing na la ko. Ya kelo kanga kali
he is back as a head of the cybercrime. Well, that is cybercrime. What cybercrime, Hannah and Leetowa? Digital detective. Yeah, pretty much crimes committed online. Meu telefone. Yeah. Meu network. E ka kau la nga koe maua la e li o. Me nga ke Maua. Yeah. Ya, ale fo tele ia tala ma upu ta fiola ta fifi. Ya ai ole me pito sili na taua e le tau fia ifua swinga te tele ua fai. Yeah. Eles, ya congratulations ko sa fai marka mahalo ai. Sa fai ko ngoi me maua kanga. Maua ko mkau. Ya. Ele foi de ngasi e kango su ifo pe mo i wa maso diang i kula. Ele le iba vai e tatele o lio a fai te si la fia e ma fai la o ai ma o solitu la fono. Ya. Ele ai so maloko e fai. Ma ke ako ka. Ma ke o akua e ke sa ngo mai loa o lo so la nga fa ku ko ngale la vat. Wa le si o ri nga mo o. Wa le van ka ki ti ma ka o ri. Wa le va ka ma ki ti ma ka o ri nga fa ya be wa fa HRPP. Ya ai ma telefon tu la ona fa pe la fa fo ile le fa au mai di ole. Fa ya la nga ru nga fa ma oni pe ur mesa e le sa e ta wasa mai. Wa e nga patia fo i ma tele upu ya te oi. Ona o tom fai le fai ngor fa ma. Iyo. So a sida sila e ana iyo o ayo ma ua solia tu la fono lungole e bahenga ia e pe ona yai lau matanga ruenga ai o lau te talo a ore vetua fantasia ma awa wa ya iyo awa wa ya foi le langa ia se mo foi fa gol poka yo ya le langa mo kia ra me cosa ini simela a fa pe foi le fati tenga li o apa pe fa mo mo tu le to fa wa e va ver to ina yo ko le ko sa ya to sa do fa mo mo tu na ya mo lo ko le mo le ko sa kamba ko mo ai fa ya handar ka ko tu te mo fo ko na ye ya ai puro ai ko inga isa ko ba wa so le puro kungi de ai ko pe aru yo ele aru ka fa ele so dia ko puro ku se me aru puro ko ka fa mo wa ke o ka fa wa ya sa o ta fa o por fua o por ele o ye nga se kia pa wale la utama o le veisa mo a Canada o le velo producer Paula ka loka o producer so le keiro whakoa o kaua le se kangaka e talking to the air. Ya. E producer. Algo malo. Que no me hago whakoa i. Ore me hago kau karikong. Ai que no me o vairo moro ke karikong. Sa wa misi le nga kare producer. So le ho so marka malo mare audience. My producer, you are so famous now because they said I don't have a producer, but I producer, and also they tangata ye mai mo mai. Jadi, le ke ko disi o kongo me ali. Me ngara le rengover. Ngo ko ko ai awa ge velo producer fa mo Canada awa velo producer local producer esa o anu o e ku producer ku poku producer io awa ai le anu o e ku le lau tablet o ku fa mai foi que no me nga que no ka se na orka ka hoi le mo mua ka ua me ya puro significa ka rupe makasila va yo wa o sa mo foi alu o aku sila kama e fer wa kama mangi camera fa mai siaka senga ngo foi ile poku o fa yang o ya malanga laptop fa sanga ya im kar ngoi e Paulo se fa fa emo side or camera fa emo mai side or camera e vai kai pe yo manto nei fai le wide lo ai dai ese ya camera e me de camera is not even a good camera
It's a very cheap camera. You don't need a producer for that camera. Yeah, because he's using a laptop camera. Olha kau pupungi mai rupa makasiras kama puro ko mai aku fukufat poko ale babau lafi ngadi. Yeah, awal dah tu congratulations Leo Fatau Malama. You deserve that. Waliva tau sanga talu ona iyo e fia ngai ma tulanga fo iyo mafatia ngai tulanga o mele. Ya fa fatai le tua. E wa ko ua fe uma. Lenga ole ha or kai memo kai kasia. Ola ukala ngani ato. O fsiringia ni singa me volo le ke va ku le fsiringia kuskusinga la observa mangisi o fsiringia kolang. Leo is a qualify ali o lang mele fai. Ele si ka ka fanku yo. Wala ba ngai mela ele si se fai. Lela poko ara ku ka fanku fai marka ka e lo fai. Winga na lelo va tut. I for saule more of this year mongi tomorrow. Alwing or tala. Ba ile saule sawengi. Makua fei ka ma fe. There is a fear within ile rejections like sao kaimingi. Ile ungar famsingonga. Isaiah, why? Because Leo is going back inside the office. Ile ministry. La o koe fo isa o arkangaka e sila fia le yeli mongi orkangaka le anga ku e mawanga ia. Yes. Le la o to e fo isa o no ele ka ke le o se kala avanga e ka kaunga koe fa wa fa susu ngara. Melana le o matua fiki solo ai. Ava ita to le mele o fa le o ngasa o makula e pa fo mai la o ya. La au e kolo o ye apili fa masigo ai le ia se kuila e pale se HRPP ma ai wa sapa sui wa fesasi ya isolo ma voice o mata pupu utaimi maka pu ya ela na tati fa ya tua moto fa manantu wale le ngoi por fionga sa ole ia tuala tu lole ngalo fi mali e te mo ai se aso e te mo lo fili se aso. Ma California ka sanga ka kai famsingo ya kala. Ora mo kanga ro ngai le power la ke fa unga pe susu mele pe susu ya. Pe fa awa susu mele oi kanga kala oi le kanga kala. Lenga ma fu fa le kongur ke lo benga ko pungi famsingo ngani ke ni. Ole la wa maka ialio. Le mela le o fa sa o mea ma pa fa nga sa o pa le fa nga ka nga le nga le kwa siri nga le nga ma makanga e ku sa ma fa kalanga al fa singo kalas yeah vailanta tole open for to more on that well dive into the case le so tayao I miss o fa karanga nga yem ko nga afrika ni si me o bodi e ru ai ro bingo la tala le la wo to si de sila sa mo wa fai mai ma ko ngi ma to feedback se va tu I fa masingo le fai ngare fai mi kala sa le anu le fai ngo si fa masingo le fai ya tayao ta to ru le rescue kaya kala ada fa sanga ta tu te ile so tayao se ta tu to au mai ai lunga le pepelo mare o ole o fa mitalanga limoni talu na tawa ole auto ya lu fu ito mata le namba vai le non ma fa tam no ngam se ole tato o mai le fa ni fo fa tasi ma le tana no ngala vali moni le na si oi fo mai na tele ro le tangata I don't know tato time hana what do we have last there was a billionaire that went to Samoa. Yes, there was a private jet that was spotted at the Whaleolo airport last week, and it was American billionaire Ted Wyatt who has pledged to contribute 6.8 million Samoan talag, which is US dollars 2.5 million, to support Samoa's ocean strategy during a visit to the country. An MOU was signed between the Wyatt's Foundation, Wyatt's Institute, the government of Samoa, and Conservation International, and the funding will support Samoa's Marine Spatial Plan 2025 to 2035. Part of its broader ocean strategy aimed at sustainable ocean management. Pako sila ku kanga kaya wa fusi mamingi skar fa nga malo o piliongia.
e pilo nga ko fa malauri ia ne fionga ia fata ia ma fa tai le polisili o tato mala ma le fionga ia kumavao io e fa funu tu marvao ia do ka ke pisia fa maiole o le kupere o sauli merivek ale o parasi o milionga o fenga i milionga ia so ia o langa ko milionga mo lo so le ma nga ia fenga malo o kalwanga ave ka ko kupe fenga i kumalo piwa pila wa nga i mai ya ku nge ai mai manga yo melo fa le towa en hana ele to matea e ko fo i mai le piliongia le wa mau ki ngo fo bo umanga fa sufie er ka ko CEO marka ko minister la ngo kama se yo kama le mo so e mau ti noa le piliongia nge ko fo i mai sisi kai mi lu mai le mau e so songi tato proketi miliona wo uma fa suka kambai ai mo kwa kaltenga io wo uma le mai te loanga o le tofu le tofu le pilionaire le to no tato VIP sambo va ai il tali malo mari tali lu mafali o nga fa pe e aru fa pe fa ku pilionaire I would love to go back to Samoa. You like que uma fa kupu ai mo ko fa kama o fo como runga langa o ka kai le me o skate fa fo ile le customer service mo kingo ai fo i ala o ya ile le figa ngalo piliongia e ko fo ia ko so zongi ka ko broke me se ka kana le bongo land so le ngwa le walang ka ko kupe mo le vale so have you managed to study more about this guy the billionaire, but yeah, he is the founder of a Gateway Foundation. Or tangata fia ile meo le pui no so form o le environment. Yeah. Si manga. Ya man ko fela kambangi. Oh, e para la si mai kupe o le fainga o me le ia wana I polute le ea o a umati na ile le mo so tato watu. Ai ki roi. E mau ki ngoa anga iai kura e pai e fiso aski e fiso songi ka kola ka pisa e fa mai ku nga a mai ku pena ka kola ka pi au ka info so no le fa se ka malo ala ka ka ya me la ka piso le ko fo le au tu ele vai media ele o ya samiliota olai la wa peleski ayo ka ko kuri e o tanga tawaru ese o fosi ma rosi la vesenga ma le ngira kopi o ina I lo ai e matua fia le au lai ki ya pa mai kala ku le pe na o le la wa kuri e o ma ngira kopi o le wo fa ma vai wa kusanga ore meng sa mo ka usa ya ai ko ma ko ina ale la fa ma ba wa ka no ka kuri o le ele familia ko ka no ka kuri oi ka no fa ma ba ya wa mau ma yang kuria ever since I was sacked been sacked or no resign yeah ole tato do we have anything that's our last article. Yes, yeah. That's it for us tonight. Ya na ngai fo isi fu fonga se matolo mo ni vanga na fiafi. Tao ka ko wolo loko kongu ya ni mongi masem. Io. Wa ringi me fo ku no me fa wa le tau te o ia. Na so tao. Ya. Ni vanga na fiafi. Fa si fola ia nei fa mai senga na fi moli atu o fa mai senga fa I unei. Ya ono la fo vai so wa telele pisim fufuanga e mole toi fa mai senga ile the last condolences fa mole Carl ya isia u faya o ngai pele lo loto o le ngana Samoa wa o ngai kolisi ma wolu ngai pesenga Church College of Western Samoa Sister Lavea from your one and only and number one student
ia po o le fionga ia le ulua ia li'i soalo la faitele fa'apalepale mata o le alofa la vea li sona la vea ia mo le toi malofaaga ma lei ataua ia te lo fo'i e le tau mate le tamatuai fo'i o pesenga ia me se fo'i o le tausala ia hana ma le tatou auaunaga mai se lava mai atia'u fa'afetaitele mo le tulau fa'afetai ma lau fa'amālō. Thank you very much. Ia o onga lelei ia o le ngangana Samoa pea no fai atu tasi lea whaamatua o whaiva matamari i sa tele lona sao ia te au fo ia a me se fo i o lani tautua ia I'm hoping fo i sa I've done you proud taimi o lea onga tau mawhainga fo i ia o le ula vavale fo i ziro makua i ngā taimi ia ai sa o wasamo lava mo o lo la mo te yuta i whangali i yuta i mai vase ia e whaia iau mea onga ma tau whaia ai e zira nā taimi ia e ngā tai lea i au whai langir fo lau ngā tō wha ia la vea li sona ia o le whato tu ore malo o le weekend len tia neina wha me vai ai ia le langi ma peu wha me vai o le fionga le lua ia li ia o le alo lava o le mali e toa o le matua la inga sasi ia vai atu fo i le soalo o le siapo lo tele o le tawhaiwha ia sara masina ia ua fo i la fio sa wha ma sa pista ma le whale wha sa maunga tu lunga to o loro kava tu o finau ia me se fo i le ulua ia li ia ua fo i le fio asi ma patu va atu le fio le tofai ono o le matua ia la le tai fo i lo la to lua ta mapua manoni a manu na umtua ia me se fo i no fo tu ai nga ia fuata ia o la fitele fo ia wa matou le la tau ia ai foi ia ai nga Samuel oi ia nga te foi lea ta maswafa ia fiol ta pau le la tau matua ia me se foi le mamalu le la tau ia wal tu o malo ele songa le fia onga sista la vea ia fa me se le nga ngole tua fa lo tere na foi fa nau tu lo songa le ataua sa vea mulitalo El Harrington la vea o le fionga le loli i paitom leifi ia Ronnie era ngā teilea o le sunga pali i le tafale ia ma tua whawhine ma lava me se foi ia o le talinga ia whangamua ia po o namulo uru foi Hawaii ia me se foi o le toa tele ia tua whine foi malanga mai uta vai tu foi o lo to mafuta mai Samoa ia ma le toa tele lava foi fai mai a inga fo ima ia fa me sele nga ngole to rungan ma to proclame ia ma to lo fa teletu filo ila so tayao asiata le atawa me se fo to sala ya hana fa to fa so fo ina mo nefiafi Afio maya i lau ainga le no foanga e matua fa ta waina i so o stangata au e fa ta pena i mo no to va jato siaki mo mo pe balanga i le malava le tele ona e anga ine i lo tuto gavandi o lo o yai le tato VIP terminal ma e fa nga solo ai lo i security ona e ulu fale lo lea i se vai lai matua i ma o fa tele lava no ma to fi le fale ono airport VIP o lo no winga o oe o se tangata matua ta ua tele ya te mato e te se e le malu o te tonu o matou potu whaatalitali ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a matou wala ata ese ese o au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu o nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa fulu lima ta la mo tangata matutua ai lua so mara lima ta la mo whanau i lalo sa fulu lua tausang e paulava le mea e te whaia o le totongi online o na whaali leo lau City i le taimi e te taunu ai e te whaonga ina so o landa se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana mo au whanotanga Zoom ia po ni mahalo longa papua o ta pena i lau whainga amlanga e sili lava lau ainga mon le Whanaiolo Airport VIP ko we will not hide Famalosi keep the flame alive Samo strong we will survive yes 685 There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey,
Have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o a lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Mole whaongaina o le talo fa. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, soap,